eno no ene nkomo pi ewo fidua yi mu hanum se ene nkomo ayetena so ewo bayi hu nya ye pon dwumadie no na ya frefo binom frefre se nkomo ba no ne yediye ba bia no wo kire se wo nanate enom ne ade ni nyina no enimu saa na emu abusuafo no ankasa ewo aputueja enti aputueja na ebehunu wonum eno ti ne ya soma abofo ya wo koye na emu nsem no kire ye de ehu nsenkaye nyina no ebebo ye watwen ye mu so aye twen bema no boache ene wo maame na fe wonu maba na yaka bi ama wo ba no Regina Jemfi watena se na kuro no ofiri so ba kuro no angasa no eye buei ose afro entro 9 na semo no emu owuram eme yenkomo edi kan komo tosum yenu nso abobbo kese Joyce Danso onu so fu amada na ne de chose ahomete be no bi na wo ka kire ne se ye mini wa bre me do be ko Canada eduru wa ebehwe so koe ana wa anko sanso ena eyenkomo a edi kan wono wonkom kramo nanso donti akonkramo amade ebesi esi ageta ye mana kwaba na ye ne no enkasa Regina na what to say ni mo kwaba baby afri boko okay Regina ma ne so kakama no what yo ewie wu na nam de na do bae e pa cho de me nam ne se me ne me kuneti yete asante achimbreku na be ma me kana se friend Yusuf Karim a oti asante achimbreku na me ne net na ye afide metie we mo kofa oba foforo na abusuya no ene be ma ne se na mo mpene ma ware ne so nti no me menja be ma na nkwa ombetiti mi ekumi no kore be ma no to bo ansan eye den na ukohia no de ensem na no ne kan ye yemfamfiri ho why me pa cho mi sia no 2012 I was in 9 na that time no ye ewa hefa intro 9 esa mo de 99 intro 9 19 no ne ade saa intro 9 no so hefa ewa adrem okay jo twatwe 2012 na mishia no intro 9 na ye eko adwuma na menene hia ya ye nante ye ti ye nante ye ba ni mu kaka me ban so ye me ho ade de be 5 years mu ya won kwala mienu net oye ohuade okay mo ya ifro ana mo ye de hibia me pacho ya ifro oye muslim ti ogumi obeye mamelia oye homelia na wo anza na wo betuba na etesen feeling net say oh me pacho na me ni jun se me yesum na wako Kristo sum no we Kristo ni for how long me pacho na me ye Kristo ni me wan say me wura sum ni ye 5 years Muguma Maria no 5 years nti asorbe na wo kwanza obeya Amelia oh asorbe de ye ko Roma if you on Jacob Jesus revival but Jesus revival na obeye me ho ade wo Jesus revival na obeye ho ade wo e na wo catch yourself for say wo so ya me ho ade ne de na last this hebiem matuba okay nti utuba e di ban ne de ma wo acha fe me Nadia de Yusuf Karim Nadia Yusuf Karim and na wo asori nim na odi say me de Regina Jemfi okay yenhwe o Kristo ni awo kwa asori woni bibia fa nkremo ho woni na eje ho Regina ba wotwe wo ya na ye bebo chewodi woni bibia fa friends say nkremo so ho kan ben na wo start my yenhwe se de ho ne city pacho me stress ye no no na church me sene emesum ewo efi edem okay and sene emeye alola sene emeye asori okay ahomache time ma also ye no okay ni na ono ana na church until first day wo o Kristo ni watuba be ye kramuni sen na wo ye wo nema wo ye ne sei me pacho me first day omutu me ba ambe kramuni okay etu ba na ye sheda yi uchira na me pacho omoye eduwa ma ye ofie okay bon so a me ma ye for na se na mo ye bibia ma me preko okay eno mo ye odan omoka na wa like I say omoka it said dey obi fa Kristo na o kanta mo no sa pepepe na so akan de omachi okay it's the first day no a wo ko free nyame ne yenhwe wo o fa obuta me pa shwan na fa dey me ye alola okay ya alola na dey obe wo horo okay wo so ho ne obatwe
we are na opposite nyame. Okay. The first day now do mama bo ho no. O ran fi ho amfamu anna. Utimi di so ma because minimum obi a wono so okotu ba sa say obutu ho no a omuti am first one okotu ye no afama da the second one by one ten. Okay. Okay. Enti yenhwe afei de wo bete som na se woni ni nyina na ti asomdwe wo ho. Mo wo baako. Okay. So nkramoni uware kramoni a ye tia de uware kramoni na woni ne wo a ba edi kan no a etisa asante de no ana ano so ye dey e pacho first one de no onye my fro second one na why your wife nti no na be suna ana esuna no okay nti no no mun wan wanuane me kwa de me wo chi wiem ti yantimi anya bi oh ana musuna de mu di kom okay enti ni nyina mu na wono nete kama ye hwa wo ye na chi ye kono de ne siye ene nete kama me wo na chi emitie wam no ye say obi be rent dan e wo fi ho hwa oba no bedu mic ne kra ma e ho a kire me pa madam bi be rent dan na be ma so de oni ti fie no o ka so de dan rent a uni ano e ono ane fie a yesi okay ene net me ne te na ye ni bibia free ho ti yo ho ma na madam ne de ne o ma no e baaye ti o baaye ti ho me o ti ne be ni smith be o ba so be ne fie na umfa ne nchira mi se me yira minti mi petu preko pe enkoti me ni me de e ma ne se me kora nti o wa no de hye wasese oba wa bia kan ho fi se nyanka mofo nyina ne power dodo no me pa che no kora me papa ko bi tane se oba wari bia ka me ho a onka ne ye hu oso ne de o madada nchi na o madada nti on wari bi nka me ho okay nti me nko a ti agitum me papa agitum ma o ye me ho ade e de me koe ti abanfum so asa no kora na e fe se be ma obefre o yire se e bia menye oba bia na me ne oba bia kowu me hu bisa besine me ma ne ntimi bia na no nka nche me se wo oba foforo ka me ho enso me ne me kwa tifie amen ne ye pamu me afifie ho no me yenhwe e bia ne ma wo behu se oyokra me pa cho e fie ofo na ene ma me hu se oye me kra ye na busuafo na ebi mu tifie ho na me wo me ba we na me kire ni se me pe woka na dia ma akwala no okay ayusu ana o se wate ti me oba no kra me amitususu nya 3 million na me de ma be ma ni se on nje na woka na me fe me de kire no so obeso so atobi amani ti me okọ ye no kra de woka ne ba fie na se onya 5.5 na me yusu ye afi de lady ni ba fie ho no ma na osori anopa na okasakasa ohumia na okasakasa de di atem ase de ni oba no okasa afede ona meti se kasa ben sa bi na na okaka onu yo de bia osori bia na okasa da kasa ben na wo ye tie ne de ani fam ebi obi wo hono ma osori anopa okasakasa ye no mentimi na me se me kon me nan na waje ama ho ni nyina ni se o mpemi me pe waka na anti me ni mama asema be ma no mum na so ya no kasa be oba na madam na ofio me pe wa comment mi ani mama oso mo na pe wa onu so opemi a ko beti na ani mama mi nti ase mi su mi nti ase opemi a ko se be ma ni tete mi sanse mu na ya oka na wa so ya no pa no nam fio no nam fio no okasa me na dia se me pe wa ese okay anti yanko nti media men kasa media men pe me ho asem ti men kasa ti media no amu na mo ye se waju wo kura wo ka boso on pe so de be ma nti ho me yemu hye me na me si me ama to susu ama be ma 3 million se on fa nkoto wo ka en fa ma me ba na ye de na afi de me kula obi obe han dan wo ka de me koje ye de na media nti ensem bebre na oba na ye se on pe biem na me so me se me pe biem me ma akwara na yusu biem because se be man yesa wa ye wudisem okay aye wudisem pa wanka no kura nkyere me nti enam woka no so na be man oba ne se me imagine woka de a be man nku me mfa me ni oma me yisu like nchense ni ade ni man ase be man nku me what ote wona no mo ka oka onku so won fa kan tu mu man na wonye be onku me otimi tiantiem me boy wa ya tete tiniti free so de wo kronim
Oh. Ayaka dia ma fem wo ba ne be ma ne nsem no. Se me na no police for one channel because kum de me call report to bebre police omoye se me ni evidence bia se akoye se oba no eye sa de na me nkuta phone me nya sure record no nti na omo ntimi so asani mu yie ma no okay sana akoye nti police station kwan die wata me twa nkasa ya nche no so da ni me woja so police station ko asankare beria obi anim ha wa mafem na bia na meti police station na meti ni suyo na saa bre no a oba no hya se oyɛ saa na papa we na busuafo we me papa afrim me maame afrim me papa me maame a odi me maame ade a oyɛ Ohemaa omutu anamon eba ho ne be ma ne be kasai ese omo hwe de omo kɔ no kura abɔ me yale nti ni se ohwe no mpa me bia mo nhwe me na me ho ntɔ me na mo ntena se na mo nka de wo no mo ngu aware no be ma ne ka eje pene se wate okodu me maame m kodu friend wa ama hospital then you ama me beda ho no mo wa na busuafo ne ma me so de me kɔ Accra hospital hwe ma me ho tɔ me ti me ho yɛ se tɔ me ano friend me se me ba be ma no enso yare e kɔ ye na me ba no so da ho ke that time no na e de yare o kɔ na doctor say e de yare na akɔye se me kasa wo me tirim na se me tinkofo ni wo me mu me da ho saa na me ma ye mre ti na also omo ko nti omo de me kɔ Pantan hospital Accra na omo treat me na me safe de eni oma e ba fom ma me nduro ti me ba ye no me wo na asa frame anajo be ye ten say yaje me ba ma no penin na oje no maje na to me ba ye nko hu me ba no madam na asefem akora ne da ho say ya chese wo wu sabra ni nyina no mi bisa wo yenko echi kakra ansa na wo kotuba no abusua ni nyina gitum se o wejana eye no kwa wa na so betuba ye nyina ita wo chi ana se ye obi no mo sore ti ase da bi ampene be ma ho ade kwa ye mpene ma wo kotuba me pa cho me hu bibia sa o mo nyina gitum me pa cho me nyina gitum okay yenko oba ne ba ye chire na mo sore ti ame se na mo mpene aware ne so so omo na be gi aware ne everyone ne ka chire wo so o mo mpene aware ne so me pa cho me fan say omo gina mu sesi a omo ha me o ni papa ketu aba ko ofi ho ono na eye na oba na enua be ma konta ene na dan fofo ene ye saade no okay enti bra ofra wa na dwe na ka say oba na yare ne ho na waduru yenko pa cho nti ofra ma na dwe say akwala ne yare na mintima timi enso me de me yare etena kem ekohwe akwala no metena ho be ye 3 weeks na me kwala ne ho aton na mama kwan fide 3 weeks ni du ye no samna na me koto adware a omo so betena hin na adware enku na ba kota asra betena hin na asra e wo hin udidi kura hin na betena didi aye kese chesa teti a me fem ofi ho no na ba na nkasa so sesen me pa cho no so de oto no a asama ka ne se me pewa ka me si meku sa meku wasem yi na gwaso police station ho no wo ko ye no hwana na e wo ho ya nti no what evidence baby say friend say track to there obi be report to so obi a threaten na you invited the other party no you be say say mami wa be can say et say me nim say posifo wo no madwum na so emre bi asem bi e fa me nsem de ni evidence enso ye kokan me ye fa no beside e my man sign bond ni nyina mu ya na chine da possibly be am friend no so me sense o ba bi abaha e de na sem abaha sa na person che ujidi me pacha ebi wo no me o me call ni de o man frɛ na other day me call de na police for ni wo meeting ti me tena o about 3 o'clock na mo point na me fa aka ko mi ko na me na me call report akwala ni de na to cause akwala se o mo so me mfra wa na so be titi me akumi ti me ni ho a de me fem wo no anu na ba mu aketo ano so oba no fm nti na ayese me gya akwala no ho no eye ma homete be ma no nso mfa akwala ne ma me ti me ko police station wo say me ko report na dey at once na ko me kurum ti me kwa na mo gina meeting so na chese ade asa na wo say me to aso ko me kurum me kwa be bo so me ni me damadan fo nchen me frɛ na onfi mi be ma no onfi mi na me che say me ni wa sha brabo ase eye dwapade efie kwa ya tobi wo fodowa na se efie onu na abusuafo ne mpene ma me ntena ho a na ma me so fa me che fa na dey e ma me na me ne me ma ne nkota me nya adwuma ma ne ma anu so onfi mi na me ne number sa me ne ba bi a mete
afra na me nyonko ba ati fie onu me ehwe ne ba nso elda be ma no so na we nso pita me wabusuafo a bra be ma no be ye ho ade wo mu tena awade de wo mpanifo wo ta akiri abusua wo mu ta akiri no ye hwan ne hwan pacho me wo fa ba ko neta me media na chi ana ono so ne papa ba ko neta omo wo ho. Okay enti abusua ne mu no sesei no me pese bi hu anamo a wo mu matu abusua ne tu anamo na omo sei omo hwe abe ma ne fo obuo e ma wo ntakwa se Oma abi no bi me fa modihia woni wa be fa modihia wono wanim kramosum odonti bi anyum odonti na misu enti na amachiri de kan odonti watuba I change the gene from Regina Jemfi to Nadia Yusuf na Yusuf de na kodo awade na se na otete na mo se mo ntimi enya yi odonti mami hoye biye bako so on say amachile de bonyum bi o kai san nyum no odonti na misu woni nto odonti na misu yanko aw odonti na mi bia aw odewe se wa mami tebe na de se ewe stylish chamani tu me pese yenko abusua ne ho ne yemisa abusua no se ebie na asi anamo be ne wonu matu fi se obeya se ma wo ka areho odonti megya mesumu eho na mesi me ne be ma beko akonante na ne som ebi na root ka kire na wo minu wo se me ne obeko wo kasa wo mpa me kura me se me yadaw me pew wo som na me ne obesum se nuti na wo mpa me a me ne obesum afa sum yi me gya besum ya yabo brawie amane ma ekoyi a wakofo oba foforo aba ema busua pam me ni maame ni papa ni kamafo bia abusua nchi kafo a wonu maka nso a won beka bia mame no wonu maka wonu mabre ye beka ma wate woni kamafo ha de ye beka e de amaw ye pese ekwa abusua ne nchen big mama obaye semi ni wadwen kire wo ho na stylish pusu ahoma no ano etoma yene abusua no kasa Ohemaa de meka ne se awade bia bewura mu bia ya hweye no kurani media menkasa kramosum nye odadi kwade bia wode opesa entino sebe ma no se wakofo oba foforo mpo a wo yiri pani de hwede yi eno de sem kramofo do mutumi ware mienu ne nan yeah it is what for oba foforo kra ma oba na wonim se me bara meti o se 2012 eno o sha se ni san ye 13 years ni manya nkola mienu so we fi so wo mpani bi mama me ntimi nware ubie me do komo obusuafo de mabra ni wanya no wudie leje na ye simple na wontimi ma oba no de baby basabasa no o shu ngoni yam we sa emwa okay yenhwe stylish busu pusu ahoma no evangelist Manahima ti wo de free mo na yenko na me nhyira na me ma patente yeah Manahima eja hwe asem no kro hu ne ka den nenso oka na ho to okay Manahima Bible sa ware di nipa bebrebe ko bonsam chi hwe aware nti obi agyae asori owom etefie madam for sofu ba ko ne singen ban ni awade nti okwale konfu okokomo minen dia wa waririm hwe ma menka sem fati se fa na baby awuka ya asem no nke ya famani so Bible fan ne kan sa ware nti nipa be komen so na ma men komen ni me pasa mi hu na Bible school de ma me ya Bible school na ma me pa chew e wo hi mebusam e wo Bible ni osenkafo e wo Bible fan ya se aware di nipa bebrebe ko bonsam de na ma tie hwe ye wo tribe bi wo wa me pa chew me ta na me ka chew don't doubt wo ye do be wale ni krum ni sound yes it's a we are double wale ni krum hey oh yes buwo bi so tribe bi te say ayi frafla dagate for the head and strong was okay mampusi dagomba okay wala mosi jula ye watra bu o ye dobe wali ni ti o no kwa na be pa ya na papi ni bet na ha onye ne ba ne yere
ayi say akwapim ne say yini one na bobra okon kroma ne maame yare ni na me ka tense so wan wale wa ha ama oyere no wan to me naso mama hu se me krom ni awa to me naso a me hu amensi me yase wan wale wo ho nya ha ne afra ne yere na ne yere ne se me yere ko ni krom ni kunu ko ni krom akọ wale wo ho abusua no ko abehyaw hwe krom wo se de tie ni ba ma oyere ni acha oy kotokoli yes ayi di kotokoli ni ko de wo mo say yeah ayi frafra ni ayi di kura ya na ima ama yeni ama me yeni ama no se say oja trabu mo ma wade fo a sebe omutimi ko ba bia na yan stretch o mo ya santefo okay kotokoli ni tumi ba wale asantini asantefo ano but other trabu ni bi o wa ma me nwale enwo omo susu say once I wada wale asantini ni akola no ye omo de agade ye so edi anade enti sa wo wale no psekima akola bia woni asantini ba na wo no enye ye yekuro mma okay enti abuseni wuni ba omo fa mi se wo wo to agu meba stylish meba macho the craft what did they say the craft so stylish so bad watch out the Matthew no atwas Matthew macho Matthew kwa homa so na obra panyin what they say Godfred yo manya panyin Godfred wa homa so hello I don't know Fred me ma wa ha yeah na mama come to say macho jamia do for na unse ko pa do me won ye pa madam ma oba bia be toa ye we ha nim say a ewie ye ne bon komo ni Kristo di anase na bafu di de regina jamfi na wotu ba ye na friend na ade a Yusuf wa ba ye komo bi se woni be ma eye Karim Yusuf ana na ewo ho woni na wade na anansam ho no se de ne ma ekono ekobone man wotu obekunu wakofo oba bi di na betena ne so ama ye say wa free fie ba busu minute na danfo bi nchen na mo ye busu a mo gina akire hwema Yusuf be ye ne ho ade na be se epincha mo bisa se e de na ekoso na mo be na mo so matu afa se me ho mama ye be jana jamfi ye ni ya odi na chi ni no meme wa kra na almoso ewo yokumu onto na ya chemito na mra mtama mpapa ti ase do na mini abai manfo be mi no se mi saba me papa so mbe baba ware no ana me papa to sa fe me e ka che mi so membia na yini komo na ekofo bi aba so mbe so mo wale mini aba no na me pe asem bi wo kwa na ye be ma ba ko pe am pesu wujinem na wutie bi na ekira 17 na ta cha 17 na yehude wa ipisi ejina ntime ko ye no na me papa bi sa bi mi abai se we are sure say pepeni ubetimi aware pepeni ubetimi atuba ubisa the first one mi abai se ubetimi o se bisa the second one we are sure ubetimi aware pepeni was with your bema na tia nuti na bema efin cry aba we are sure so bit na obe wali bia ka wo we are sure so bit ni aba se e de ni se eja be a odo wodo na odo ko no wa tusu ne je so penti do be ne dey ana omo ye mi amadamfo ifi Italy by ma me de me ba ye kumo the die ama minya be no aduane ma ye di wi adamfui etin na ni ji minya be ru kansen de family me kai ya person wale ko hu mi papa ye kan bia se minya be wale minya be se no onye we minya madamfo officially bo be da me che wa kra mi no no so fi the next time woni yire ona da ko na ma na busuafo nyina akoka che so wehu abayo bi won 2019 no ode papa kwa akoka se to so wale na nsa na wako me kabia mi ya be so o share kwa wa no wale entina se ni komo ko mi ya be ya amba ana be ipa na me pa chawo wadawo ma mimi sawe sabre no a wo kas wadamfo no a wo Italy no na ni gire ho no na wadi kan ne opayi isi fa wo ba na. There be some time no there no more ba.
mu da ho na mu da ho kura onene wo ba kura na ye ba yo be no dia no ma nya no ne ne isufu mo ba na me kwa ni mo bi afa mi sivu po na me ni mo bi me ba gina so mame na aben na ubra e bonko mote o so odi onko wonu amanini na danfo fi aboche beda ne nchen aben na wampe no na chenchene a yusifa na abewa no if I just atam na me ne yusif ne wo ho but na me bra ne de no oni na woni yusif na na ebo ho okay nti na woni no ho de na mpese obeye money okay yusif ne break you virgin na na ma wo ba akodada neba jampa cho to aso hello madam Bacho to aso na mpese mbisa na sem kakra yenko yo nti yes ano na me see you nti madam for ne ya nti madam for ne call ye no etire o se ne ne ma kura ba e o me fama mi nua ba no but later wa me call kuro no so no ye femi nua ba ne sa no ompie sa o ba ya na onyem na ekese no onyem ana mo ti baby wo na since sa time no na ne ma ne kitawo a mo de kwama no ana Saturday wo car ni mu ni apart wo ye on ti ye ko ho hwe no ana be ma no poka se o enye se so onye mo mi din ti no boto eto ne ma ni ti no me fa ma so wo kwa na se wo enye ku a on the still da so do no aka so pene de sa be ma ni bi wa hi o ebi ho oh Regina ma mi di mi ni aba ne wo yaw pa because na be ma no ni fie kwa wo si eni ade nyina no jama me se o se bibi eni a me no be hwe na nkofo no diska no mom no mu diska no eni ade nti no wanya baba hu me ne de okọ be da ne bibia ma nto de me kwacha ne ma me mu ne bibia se ni se one me na wa akra oba bi a ana oba oye door to door nkofo ne ma wo gidi ba nyina ye fie na nim stores pere wo ana me je store no te ho ne de door to door ne begu ne ewia ye distribute ya man krofo bi fitati na bi fie no ma be abaji omonia ma de ko sa time ni nyina na Regina no ohunu sa ne ma na me so se bia na sata na be ma na bia be ma na wa wani cheye ni mo se fo ebi mu o bia na me so so de wa bo bibia afra na ndi so because emi ni aba na ye no me kan wa antima sitimi kwa na me ntiase ja de nya botre gina so ebi na ma mi so no a Regina madam yes e de nyama ba na boga na de bere wa ba na onye mu a ete na kuma sa no Mfache bi e parazone ne air fresher ni nyoma yeton okay o de be chew na doso now like no se me fanton eti dia pa na apart from the reason we brass when you say ni aye waduro wo so me say oh na medical ba ko nti na ma ye ma adwen say be ma na me ne bet na me ne be ware ti na nya duro okay eja Robert me pa chewo wadaro ma but ya me pese ye di nkomo no fa no eye say ba mu bi sa mu babai ma wodi huni abai ma wodi tum so be ware kremoni no ayefro no won hyehyeye ne bibia no panyifo ben na gina akire me pa to me papa na papa ti ase me papa gina mu ye maame Ohemaa ne ye maame na ye ma no ka ba bi tini ni a ye de ni fi hema fi akwa hema na gina mu no je me ho niema oje maame no ojem fi akwa hema ono na ye maame ono ye maame ti anamu ti ono gina na oje satan papa ti ase no nwi ti papa so ka ho no moje ne awale no ho niema ye wedding ni bibia me ko me ne na ko fi aka ko bi enti obai shase eso wo bo be ma no kwa adu so akofo oba foforo nom ne ade no anamo ben na matu ma me de ekosu nyina no anamo amatu mi ni aba no beka no kwacho me ma beda kura mo mi me se ma metu wana mo me de na ko pantan nyina bisa no se sika yenye sika we ne de ko pantan susu a mebo bi wa 6,000 ebi wa say me did not pantan 2 times or 3 times videos ni any ade ko me photo be ma ni kapre 1 cd kura ni na as I say no onu a oba na akura kasa no wo kan say
mode no akọ pantan eho no na wose no what voices no me ade also na ko be mprenu ana mprensa ade the woman is I didn't start here no was of that was the omu be chamiti omu be kumi omu be chamiti omu pe so mu kumi omu pe so mu yesi enti mommy me say ya de ne kompai bo any adie ma so fufu ya kwankyere any adie mo so mo tete haban onyare e krada ama o ma yesa ne ma ni nyina na me say no e was say me sorry because said I didn't see kona ya you too much ama mia me ne be ma no ma me pa chotia ha you mia me ne be ma no ene mimi aba no ene we ye ko be bi say the wa je ni see kona hu because be ma ne setam no mo wa wale na so ni mia ma no kokonto kwa ne ade me biabo enyina ko bi bem e biabo ni mia ko be mo de ko sia bobo form ene ade me biabo nyina bem enti no ama wapam ni hunu ya no nyina afifi o se entokwa nti aye se mi ya ba na pam we mo afifi o ti mi wo se na ade na ko ehuhu mu yale o se be ma no so no e fini say o because according to me no ye ne be ma ne ko be dia so mo make mi nua ba ni nim because mi nua ba mi nim na akoma so te sa asem we ya e dia asem ba ye ne ko be bi ye ko ye no papa ne kan play say ade na ye oyire no efiwo be ma no wo kai say mmiri bi wo ko ba bi uko baby kwaje bua mi usi udan no uko baby kwaje bua me ko ne fasida ko wan fasida ko ebeye abayiwa ne saa no na asamwe no meba nipa ne kai no na bacho wu ho bi mi ni wo ho be ma no so ya we me so me ya we me ne be ma ne ko juice ni no ho wo edan mu o ka sa kire be ma no be ma ne ka se mpacho okay be ma ni ye din wantimi ankasa da ko sita me bai ani ye be fie won ho ye be fie won ho so wantimi ankasa o ye din sa ma ye be fie no obetra sata na mini aba no wabu ni nsa enti ono no wantimi awura ho bi enti me nini mi elo ne papa no ye wo ho na me de obi ta e kwan so na me de say ni se mini aba odi machi mielu na ni kuni o ma ware ni yare se bi se winya ne da wo se ye bekunu yegina ne konso yegina ne ha ye sei e pesi ekunu ene de ompeso mboni tiro omo na ma no mo tete no ompeso mboni tiro bai ye hu me ba ompache o bra okote sa asem no wi ye busuani ni okote se me nua ba wodi machi mienu ne yade a wo yade no ye se be man efiri no abusuano a o maka kire hu ma wono masote mama de odi machi ni ni aba so te ana me kwa iye wo ho na nse me kwa na me ni aba no kura wo ho me ni aba no wo mo te no wo ho eni ade na satam ye akwankyere bi ama no mo se sofu di ti ye akwankyere bi ama no ama ye koy ye sa akwankyere ni nyira te ade me ko na na hema o ana me bo na na hema ama ne ye se na na hema asema wo ho ni o na emri bi mi fi aka be sen de wana de ni si ko no if you come and say Kobema neho, ama ye Kobebi, because na de ne kono, mentia say, Obi mame, Madame Fubi mame number so nim papa beyond the corner wa, you will be your best saying. And ye koye and a mine say, a Diana Mutimuno Whidia, and also damn Patromianam ski. Also, I say, Moko Sidan, Okaje Buame, and be shave your Buame now called you some cordasi, and no your barnes are no. Obana na cha wale na se wo ditika ni tenu te yo obana santino yenji akwantre we na me koye no cheche me niam be ko preko na mo ne niam ne bebi en koye obola suma na be ma no enko no nko dane onko no nko daase anya sa se ade ne be ye abayo ano me ba e de twatu amode ne ko pantan ye da ben pantan no me fa the card no kra woni honom I time no so ye na was a ma ye de ko no na sika sem e ho aye den enti no de to so me en sound phone ye enti mi anko bi ma ko first one second one. You have just 1 minute remaining. Ayeka aye bibi ho okay if you feel they do na me so
abem like we just support their game. Oh. Na obi a wonyare oba a wonyare ane hu esisi ne hu so kama abaya wasisu bo ne bra na wonu ankasa watimi atutu ne hu ne nase mame wasi wukunu ekwaje buame woni buame no hu bi mpacho ni hu hwe ne ya kana me kwamate woni wukunu etie no na hu se oye niam bi e kire se wafa ba bi mpacho me ne tini de sanyo ma no onye bi kopem se oni oba no be fi ho no no ye se onkume ti dako anadwome da ho no wi agede ma ya de twetwemi no ma wi na twere bed se meda mani so ti na be ma ne gina me so o ya nioma bi ani aseme enye light kura sa o ti o ya sa nioma no ho no mo pe na me mani so ti mi ti no fere ye ti okotena ho no na me ne me ba na me na danfo ba kon so wo ho ne di nkomo na what obi gina so ye niam ebu so wo hwina so mutu ne mpe embe bi na o so anka he ebo mi hu na me di bi kan ko bo ne maame amane se dey se me hu se ne ba na ye bibi sei bi ade na wo ya wo hu e na akoye mi hu se wo kan chi o so ye den egumi su se o se na wo hu ye kire me na wo ye den hu so bo o ti bi ye se ya no peja ne no ye dey ade ma za akoye se kanchi na o kanchi gumi so ti no bese na no so bese no ekuni o se bi a wada sei wo twere adan sei ena ono be gina wo so mpacho na mada na onu gina ntintin wo bebi amada no ena o kanchi egumi so nti ona mani so tie mi mabie mani sei ti mabie mani no gina me so o ye sa de na me hu no me ko bo ne maame ama na me so me ko me fo ka ko bo me sister peni a me di na chi na mane Karim Yusufu Bra Karim Yusuf. Meaning the producer Becca there. But Minimara, I don't know. Well, yo. Mame answer enkwa humano swe na mintie openyini no. Hello? Hello. The facha na your numbers no, no. Ayi kakra na kate facha. Me ba chawo. Oba yusu ya confirm die waka no me pese me hunu se asema wo kura kokote ye no enya asem wo sese busua motena so wakote se yesi wakoje ibiribi no fa anwa se danko ye na etia fa wuni abai so no eya busua se ma ese nka busua si nkonya ni afra be ma no ni ade ato nanim se ye de kan kura ye de hye wo be fa no no onyare sa yade no awade ase no abenya yade no ehwo na me pese ni ho anamo wa mo ne be ma no nyina atu oh ma me pa chawa enye se busua no bi entu ho anamo ye ma me na hema no kwa wabre me se be ma no omu hwehwehwehwehwehwe omutimi frɛ be ma no mfa code da na hema kasa tuka e ko be ma no ho ofie e ko ka che ni se ntu mu hia no entu omra no mo ne ntina se na hema ne tia me e ko be ma no wankasa woni fie be bi o te oni mi ni abayi ama mu ko mu ni di nkomo ma na hema mo sa abaye still be ma na amba omo frɛ no anamotu e ba enye se busuafo ni mi ati o ebusuafo ni bi ati pa na hema se wa bre it sometimes ni ma bi wo kwa na ye koka na fede ye hu se ase ye how much too much oh be ma no I say she fan no ebre twato a mo abusua mo ne be ma kasa ye da ben be ma no ebe ye twato a me ne kasa ye na me drive wa car o Peace FM eni mu ono na me hu se be ma na tikem ana me road gas am say you see na wo abaka ana nti wanti me amfrɛ me no so oh sorry impromptu bi na ba na madam fu bi anya court case into omoba Supreme Court aba be jana dan fu na nti no de enyumre obefem be 1 month ni me ne kasai ana o ka chem se uni aba no me yesho se bia na duro na mode ma no asana who seem to be say meba ye onu ankasa wasi ni pi ayi ni se bia sam yenu se won ware oba idem a kire mo abusua no wana eno die on kan kire ye on kan kire so won wale no eno die
omie na no ka se onware no ba mini aba no na o se se ne e koso dia tete ene niema ohu ni ade no opese enkogu awale no ane yesi se begu awale a e wo se ekpo ne kwan so empenifo ba mu ade na ye o be wale so na wonyare enti e wo se timi sai yare ni fiwo ye hu se on ho akọ ansa na se empenifo ye betima se na se ye wo ho na e ato because you say no dia enyema ekoso wa brabo mu no asa wo no hu dia eko aye ne ye tente ne hu dia how acho me bawo na mabisa se wapom to say enra na wo na ye mo eti say efie to say Kristo na domara kwanti ye hu ye wa ha sa na gidi se wo so wo hu ye obade no da ne da nyina ma ye hu han fefe ne say ya na ya se da piesie pa na ye de ma no ne aka kire ne se ne wa ye no ebo ye nti ase so October bo so mi ne da to so duonu mienu wa fempem mienu ne aduonu no mu ene ne day ye da radio ase se ene day eye wukria da Awurade Nyankopon na hu ye mobo na wodi acheye Nhyira 104.5 jumadi a wo betie ya tudi obra na waje so se no ne de wankasa wabo social obra no sima no ensia pepepepepepe na abapa awia donko ehu jumadi ya to apeti ba bibia ntimechiachia wo ba wodom odo ba nia wo fidie da ha mechia wati ase na wo so wo fie na wotie me no me ka kire wo se adom ni Nhyira moso ento so na asempa enso enhwehwe pa me ma wakọ aba wo mo Facebook amepacho de wo be ye be boa me no mienu ne se ye wa ba bi ha ko ada ho no brofo ka se friend share button na udu Facebook a bo Nhyira 104.5 FM live on Facebook die ye nyina dem wo ho de ma ho de ne dance ro nko chen adom TV ne se ho wo betimi a kire wadwen wo twero a ye bekenkan ebrepam edi amaw chairman nso obi so chairman WhatsApp contact wo bia mra so bi na ye ni djuma no man nye fe wo YouTube nso a Nhyira TV nso ye busua kase pa wo so du ho a a che man nso wo bi so ye dem live wa Doom TV Mr. P wo comment ya wo de beba no bo modern se wo be ma ho aba nyam fi se nyam nko na wo hwe na se be ye betini akan ma wonti aya man comment no emfa enkomo a ye die hu me ma Doom TV arefo so nyina kwaba adom de wonim se ye wazo oye medin ade Ohemaa Benewaa ofrem Ohemaa bia
Missy Michelle be a match our dear. What you say? Me Jane who hear me ye pa. And somewhere I made the mother de boko to Kuano and then make a cheerful from home. Now with the bone to man on our dear bra. Nana Asima make a children and say, don't let anyone who hasn't been in your shoes tell you how to tie your lace. I put you your pa. Nanso, and you put you in an eto maybe a one kasa tete na ne hye wo nkran de wa famu how ne amane a wa famu ka hodo a wa bo eniema akọwani no one kasa betimi atu hufo chen wo bi a won fa de wa kom no bi de bo a wo bi no e bi a emmoa wo obi de plan B bi na hye na wade no wode bo na wade ho ban wode beka wo de no ho a emmoa wo enti mamma wo bi a won fa how ne amane a won fa mu bi no emma wo futuo afutuo ye ba to mere bi a ya asem ebeye ya wa tena se na fa wani eto fom na tu ho fo wode wa famu no na enum na Nhyira ebefri ebeba wei na me de ma enne na de aba okutoku anno ana nkomo pi na pie mo fia nkomo mienu na wo ha se obekai Emmanuel Azure ya ofri I have Kenya se na wo ba fidue mu na ne nkomo nyina ne se me se Kenya se na me wakura na se ba se me ba krom. Enti simple and tietia no tententin bia meje me manu a me ne oba no awo no na me de omu nso abakrom o metena me nchen na ye mobra na ye bopri wo ba ye cha e wo kuna na wo ka kire se ma wo teche me da dem nti me ma na ene be ma no ba no na busuafo ovan ma won maba oba no nso ne na busuafo wo mu de na nya ovan wo mu de na eprigio oba no de na etidi madei wo mu nso aba afani nyina wo ha sei ye bedi sa enkomo no sisi a baba bi nso aba beto ya Sarah Daniel wo free new koforidua wo se Agnes Koko mi ne wo na wo ho ave wo mo bi agi wo free mi nsem de a mentwe menti ase etime de ba na ma hwe mama me we nyom ni nkomo ane ye bedi enti ma waso mra ha na ye nkomo ma Emmanuel Azure akwaba na mebisa ne say na no nkomo de be boye no o kai eno an wo beka ana ima na what to say oko we be I fine oko and why nice wow as I was baba be na you oh Kenya say my friend boy cross boy cross tin wa cross you change no why ya dey pa okay very ma yanko awie boko dada no me ma na sam na mbeka se me ba be nhia me ma okay tantan ba boni bi ani yo se be ye na abusuen bi ana na anu nkomo a wo hyase ana wo bon wonu mantie mfra hyase enti hyase sane mu free ba bi a wo hyase no a na wonu mu ha wo mu nti bi na fe ye nko ere boko me na oba nete na me pie ba na odon kwa na adwan ko abran kwa wo school enti tu ho na mo ba abusuen fo ho ma ye be kan okay na oni oba na setere mo busuen ya mo ha de dika kwese kan bisa se wonu mo ha woni mo no minimum pa sa ma me ne ye hwan ya oba ma me ye oba ni apanyini amen oba o yere no oni apanyini ni okay na be me nso e be me le o ye me papa kuma na me ne bai o papa kuma okay na papa nso ni nso ye makonta okay sani e wo mu nim wo mu na akwai oba no ade ma wo de do e be ka ho asem okay tu de yen kikan fra chirimra yenko anti no anti me piba na odon kwara adwan ko abramu school nti etu ho na mo ba na mo tu mu angosi aga nti si me hia me bantam ba se ba sam ka bantam nti dan na dem kan no na me sam su dua se me pese me gema atete me ma no okay den ya ba ko fo ngo ba odon kwa angoso wan kra me okwa so yetu ho na mo bia me ni papa panyi yakwa okay angosi ada nti pese o ma bai hudu mu na me sam ka me ba nti amba ye ba boni bia ni okay maybe say wo busuen na okoye wo ba no wade ma wo wade de me nyeye ye mra ho so ka se beduro me nyeye dentia me ye ne se ahase no hu fo no me ko fie ama me no ko tanse sabe ma be no ma ne fe na na boadi nti nkomre di mo no na mo tire mu se awon mu de omaji snap na saga ni skakra eno hwan ne cars asem na body ne kai na body ne hwan ya sabi woni ho okay also o your ba ne busu no on kwa mso no hini bisa okay fine
enti afi mu a na musaka chem so no eno mo nye na ene say so magidi a ti me se nkran se me fa nkran dia ti so mo jim na ntwem so no amamre nse sama mere Tabio bra na na buadi kan se obeje wo sa ne ma na snap ne de na o si snap na scanner antuma kakra okay ada na wan fa nko bra o kan dan kwa ade anke so mpu hona mkata makaza so no jiso musan because say me si nti no mo jima na ntwem so no amamre nse sama mere na wonu mo ba na sefo ne hefo o me akanfo anti anu ati nti me kosan bai anu kwa ba ne yitu sa na musan kan ye nti na hono na me ya yi okay what me abona na bodi bi a wafiri mu di na ntwe ne je ne ho ne bodi nipa ben ne de ne nsa du si ne bo se krache ye ba ju ne ntwe na bodi na ma bi so na fe no kokko sabato on di ne men kai ma kokko bi kokko ne mudu kakra men kai okay okay anti sa aruna chino me ma bi so ko ye fe ne same go ba bi kura nese no se ni wo se be fie no mo se fan se be fie dia nti da ko se ko tu ma bi ye fe na obuza pe no ko na odame eno mo ti mo se eye na en ko ne samra esa ba sama me no mo se sana ahwaye de sepata msi nti sa ko ne bra no di be sen mi fan se di be afi afeni nyina mu no obema waye krado so koye ne yire nwade na wokọ no maka cho se ya ne kan se beje ntoma yesa abo meba ho kra wo de ho mama wate meba na wakọ no wasaba o mu se dabi yasesa ya dwe beje na ntwe no wakọ no wasaba saafe ni sa chi no ni se sa bi no oba na oba yi e wo mkrum ha nto oba ntu na ba se bia bende no mo se okọ le be fro o ti asie nti afro mu no nti ohu na nti enfra dan so okay e den se ne ni go ho ba so nti akire na me same ne ko e no mo ka se o de yemra fi na e ba se be ahobo a o mo so frɛ ma ya ba fi na o me bubusan ni na ahia same na ne ko wo no ye busuani o ye ohu nipa ya o ye o de o ye mana ko san mi nua na sa wade de enke ne busuani na ko na se sa da na be kan se na do onu no na odi ho na otukwan okay nti na go nti wose publicity na se be ya oti ase okay wo betimi a kyerɛ me tirimpo pa nti apesa oje nkoda no ma me popopo be mi nsa na me hade yo epore de ebi ni se oba na okoro wan krame na kwa school no do mu jan ko e eno ye ba ko no bi nsusu ye se ya ma kwa se on fa nkwa no ko oti ase tesi me nsusu nkwa no fa nkwa no mo ni peace ana ba ko fo so nguba minti mingo mama bantam ba men kase bia susu kika unza me tobo o se ba ko die entiti triu pa pesa ojo ma ne se oba ne ko wankrawo die tosu mienu na se ba ko ne mienu nyina ya de kro se wankrawo ne se wa ma ne kwan so mfa nkran ko ne ye ba ko okay enti maka ne mienu abom ba ko yenko okay ana nkwa so mo won so mo nya hoto mo ni peace nkran ni peace wo ba bia wo mo no nti mbese me aka tete memba okay timienu pe na wodi ama mi o mi no okay ana peace okay da kan me so say omo ho no sabi se mu bu ntiapo a isa me mfiri akokọ hwe nkwa ansana masako o ko se o ko hwe ne se bia o disika na ekwa na so na akokọ fa na so yare a ekwa bia me ko doctor na se bia me ko doctor na akokọ hwe na ansana masaba okay ere oni oba na sisi o susu so de nti ne ma oba no fa de nkora na de ko e wa wankra ano de me de mu ni se me na sisi mu no sabi obi ana ontwa aka etwa bi ana na nchei ana so tiatia na wo so twa bi me nkware na wo oba ma wo ntwa bi ana yiri twa bi enu me ka nkwa mu ko heaven na wo se me ni hwe just Guinness dan pa jo se me se de tazisi etasi wa se bi ka fro be me ni mutwa no be ni mutwa okay no no watwa no blow de ne sa na o fa ne sa be bi sa ka fro ko fro be bi sa me mi kremuni okay eso no be di twa bi so me ni sa dam yo muto kremuni nti ba sa akra ma awade na anyina ti ne tazisi se wo be twa be me twa be me ntwa enti o twahia o sa na se ya de bibi ni buru se buru fawo eni tazisi pa okay meba enti o twa bi a wo ntwa bi brebe na wo ba no hu se o twa bi
na mo be na otu wo ntwabe no fufu mu me fa no fo na mu sare ntimi kan bia maka da sai na wo hu so onom ne nsa no ye wo ma no bi ho a bi o anu lose appetite ebinum fa kakra bi no de adi ne fufu na betie no ne ade otwa ne sai we na otwa nkasa anopa kwa no atwa ani tambi opbi o tu follow no no nsa ben sa ano de se ensa aburu be butuma no dabi ye nsa aburu be ka ho apet ye de ade a apetasi ana mo friend apet opanyin wo fun ye de agi se udum no aha apetasi na mo twa ne short apet ntina nsa aburu be na otu no okay oni ne tena ase bisa no de nti ono mo nsa no me busa no se de na osi onle onu anu usha I'm saying, so by no one's an also. And if I say, can I be able to do so? Simple, you chop to a bachelor. And I could just say, you want an answer. Okay. I don't want to make a cabia, I'm a Canada, and to me free or about woman. I didn't say your call. Abusuya you were born mamma and so na modern mamma no. One woman's and maybe son was one much and 20 million. Yeah, my cabia come on. Me kai last time I acquire me a means or was a of me Asian. And my become my friend, Mr. Asari. One day was saying, also no, to the unquite service harbor. Until you and I'm ambitious of what a year barn on the tonight. A yet, mammy, mammy, one needing until Fia and a worry or no near Bema. Okay, Takumano. Until to Mamma. Last time Oban Cramba, Oban Cramba, I may come say, Dano, the Quasso took a minute, and Antonia can look at him say, Temperament Poo, Oban Cramba. Now, so what Oban Cramba much him say, where I come for. And to what I think is that Diana Catem said, who tell you to put me? I'm a casasm. I tell credit in a casasm. Don't want to come here, Papa, for my new life. And to your kind of mammy, so soon a bomb about here. She was saying, no, who fee. I'm some domino. And see a whole more. Now, we got no man more domain on a bay edgema. I bet my argument because so you know, or Billy Packers because we feed that. Which I no man were done me beside, but what's a wanka? Make me, I say, what domain of Quaben so say, so the bomb about on nothing in India and young on Transuka. Oh, and to him, until Mamma Catam say, Oban cried back Conahasia. Nisangan kwanda na mpuko some come some bomb ka answer. Sano muka chana. Nti dana no tada meka no. Mama ji ya chano so only waje ne ba. Nsmati. Fine. And also nkwanso waje nkwanso no ma nkwande nyoma. Nti dana ayi de plant a me nkwa ba fi. Nti sada na me ba ya no an me pe ma na ba o dum je fence am wa asi no. Ana me ne ba kuna hasi. Never to na wono ba oba na busua wo bia wo busua ni nka ho woni adamfo na ba timi da bi me ba netisa ya me bra na oba on wonti ho mu aso mo mi na wo ba ye nyina ye men okay na so nka wade se mo ba ma hunu am ne nikita ma de me ko abusua ni mu ese busua de se da chi asem binti ese busua ni bi ka ho no ye dansefo se asem a ye ko ye wu na ye me de wu ye mi moja tie de oba ye busua ka kire me but sabi won se obi me o sa na so obi kwa sabi ye obi obi kwa o sinua o ti ase ade yon ko bi sinua de de ba ka se busua pon se ajai enura akwa de se busua fo se ma de medesie nti won de o maame no ho ena man ka tie se san tie se fi ho ba mimpo obi no oba onya dance se bi oba obi ni makọ oni mu bi no so fine nti mtaba na oba na ba nti ya na de no se wo nu a okoda ba bi no be okoda ba bi se ndo da no se o only nti dan ma wo yi ni niema no a wo ba ye no de abobo ye yi ni ma no sa ba da bi o de le kwa so tutuka ti le meka no e wo ba bi furo nti de okay asem furo na se we de ka akọ ba ko yes wa fi wo nchen ba ko ansa ma mara jira ansa se abusiafo so wonye na o mo ne ware me reason be na abusia no de ma wo maame no nti a wo se ye je ba ye mpene ma ne nwa wo ene wan ka de kro onso wa misasa maame na se menye mo hwe me ne mu ni ase bia ada na mo je mo bai ono ka tem se me tani keke yes me ba 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 do ka tem no nti ho no
dana man na so dana ada tia na me no ajan ko dana obuja no kaja buja pan se aja se da bani ya tan se no nche bi o maame no ho dimo hwe na mummra no ho ana msaka tia man se maame so wodi me no wo de yem free ho no yem fa wo no mpem ho na mimisa wo nsem ba miensa oba no a wo wa no na wo net no watre wo nsa wo ne so pen wabo no da me mu no da ujidi usi nsema yeka nyina yebekwa kobu nwa ani okopa sa o mo no da o hunu no da se hunu se ne o se bia wo si ani se be ba de ye ne wo nti kyerɛ me hunu no ebi ni se bia so nsa honum no onu ba so no obodua twa bi bodua in Canada ani da ho a wo ha me se me fun we ne ba kwa ira kama o video me kwa waka me refiu ka kyerɛ me se wo kwa ba na wo ba gentle ni na me jaba en ha ho okay abusia bra o bra be ha bi ko asie ho ebi wo ho me ba my energy Mr. Foy energy stylish obi ho me man jaba your friend is stylish na ba no bi stylish I say sanka bi stylish no enti bra no so a stylish no ammo de aba yenko neti listen trane ni bi ne say wo so bi obodia yes me kan so osabodia me so me bodia ni bi say de nye hwehura say me ka sa me bi obusuru na unim sansan no so na namu na kokko ba say me ne ti efie ko se no seka adwuma me be kwani amene moade de moade fa wontumi nye bi ade nti no wontumi nye me nim dintira la sei woni no wo ma sei me wo ma miensa okay obi otwa bi a wo bodua na wo si de bia wo twa bi na wo tunufu a wo se wo mpene ye de na atimi ne tena wo miensa me mo abotre pa okay sare ne ba bo mo abotre me ka so wo ntene ba bo mo abotre me helipa abusua ba modern brava utie me a twibe wu TV no fatu adom TV social media handles no Facebook no Nhyira 104.5 FM YouTube no Nhyira TV brana mfa wani so na bia na ebeba no na watwa wani ko hwebi ufro gina so di na twen na bibiba kase bibibo yeso ade ka bibibo no aje sese bibibo bonya wona gane ni amire fika kafra yenko me gam jonye fambo wo refio ho me say oba wo si wo twa bi ni waburu bebre ye den na onya ne ho akono ne da manyi nsa ba saa miensa eno de enipa tsa ana so na sanipa ntimi de hore na me hwe ho okay ntimi hu se to twa bi kwa wo hwe ho de patikoto mpaskolo ne dem ani oni twa saa yenko enti ho no de sabi me oba na me yagi bia me jano ana oba so me oba na me benefo ba ho no omuka che me se omunwa wade na mumu omu jim ade bia ma oba no ayi sika kaka mpata yes watwa ana matwa na mtu mu se na kwase watwa se me 1000 na mtu 1000 ai na wo ba wo na wo miensa me ba twen me ba mo yenyina etuwe ye ke yetina bam bintu enuru ye sunju mem ba ma baba mu de ma men kasa o mani nka yo sa 1000 mitwa ai ese wonen na netewa munya abotre sa yenko 1000 unim ani kwa na ka dos kakra ne se ti 1000 na man ne dos ho timi 1000 Ghana mana mo de timi ba ma ko se mo okay miti oba na onkwa ture dawo anum ka se na wonim da so menim ba me mitem se abusuafo yi ma me no oba ya no ono de kaba na matua ana ono kwa man kwa wo don ba kwa na me bi unka no enhye mabufu ma me tena me baabi e de na se ne ba ambe mu ne bia na ka me ka ena bi asema no ka se mpate ale ni awa no nkasa de ma pa ne nkasa wo baba me wo baba me se twen me ba anso oba ya ka cho so kone kutunifo no se sa unsa amra back ugo tunifo ugo tu papa nafo ba ku mi nia na ya ka obi ko tiga wo tu no na mo ma no usu na bai usu nyame enyo ne ne bai ma mnye mo wa ga so ba ku mi nia se sa papa ye modua
The media would be a class when me one for the Bama near 1,000. The media didn't a class when I'm for the Bama. Mamma for the I said, before I know I'm a number before I Papa, no one can So once you what yes, Miss Pooh, your protest. Munya botre asumdwe epe we 20 minutes akem na so nyamia na so me ka so tie nti ba ka say o di kama me yo tie say die nti a wo ba ha no wakontani wo yiri ma eni ka kire wo no na mimisa wo mema wo nso akwaba na wo nso nkasa bi why nti se mam to so biem ana baby awaduru no mebisa wo masem bi se watwe obay so se kinda watwe ni sutu opay na o se entrene na obo no se wotwa bi no so bebo odi a na o so aka twen se obo mbia mebo bi eno nya entrene nti watwe ni so se kind pain David oba watwe ni sutu opay wabo no da na me tu kwa me tu me se wabo no da me mo da no me mo da okay die nti a oba ha no ka kire wo nti mba ne se mihia memba ntemba nti me man ho sem temba se mihia memba because nkwano o many peace yo ha nti mihia memba okay me da say eja woni na bae woni na bae okay enkomo a waboye woni oba na setena mu kakra de na wonim Ipacho madam yi mi de wiase no sebi mi na mo me nya abofra na mi nu mi ba ebusa se me wo maba wo ma ya ngotwe mi na mo ma ngotwe imam yensan we na sinti mi asante nkirimo mi ntwa kontompo hwe asem bia wo no wanti ho me nam te be wo na ho so na bia wo esi kura sebi mi sa ya abusua panini wo ho okay enti asem bia o panyine woni no bo abusua sei me pa cho ni de me papa ran se me sebi ka furo me ma me asante be pa ye north ndi man se yi nyina akọ no fo ndi man se papa nua ekto baba no enti asem bia be so ma wantem bia mi ntwa kontompo wallahi mi ntwa kontompo de ye cha tim de na se betumenim bala ju fa madam bia ma me chu de dia me di Ohemaa pa Ohemaa aha ana ma so me ya busia panini yanko
piao na hima eti sembia asembia ti na me be kam do ntambia asembia ba ye charge na semba tumenim ne ma fro mu nyina aja ne ma ko so nyina ye pe asombia ne ma mu obi abotere eti asembia no a kwa ye charge ntim mu mamane bi ko mpo a me bra be ko ntim mu mamane ne ye charge na betu ni se ne ko mfi nya abotere ne sabi awade de mpenfo sa awade sembia ni ye didi bita okay ye chen ne kwadu anu wode betu wanim no bo kwa bo be ma kwadu kire open se watwe ne so tu watwe ne so se kan pen madam min twa ko ntom poda anu de wat ma fa metu nim sa wante hu mpanyin se kwa obotum ka chem se kwabra ne nakon what ase okay kwabra ne nakon e ma mmiri bi kura no kwa kan ka se de na mokon ye wo se adiane bi ho asem adiane bi asem kura won ne konam so nya abote na ware sam de sa na e dai obi kura se bi ka fro be hu obi kura pom to atwe so mu sa ware ne ma dwudwu na waba e ma mmiri bi kura ka kire me se wode nkura no e be ba ha odu be ginam so ba ya nya abotere se nkura du nkura be dwuna ba kona e se onu kunu munya entobo ase ne sabi mpanfo ne bu ye be se e yire nko meba mra me to me nyina gu kumase ya na so me ne yiri nyina dwene se e ye ba ko e na e de nkura no ko tie nyina na edi pa ne dia be hwe nkura no iti bibia ba ma ma wo abote se panimu di asem betu na asem no bo ko bom di asem betu na e be se na atwe mienu na de se bikafro na me fa ho adwene okay what di na chia kwa busuan yi hopen ebusuan de me na kwa hopen okay eno de ho na mo na mo na mo anu ntu ye no awade sem ho an ye ko ye no ene ka me be so ma no enti ye ko ye no ene kwa bena ye ni se obefa nkura no ene o mo so o se o mo mpire mo mfa nkura no na ibi kwa bena ene ye cha aye adwuma ma se bi gold ska kraba enti wo mo ju mo chefa e ma am ko ina kwa bena so yo ready no media ma hu wa top plot bu afidiem e ma me kura me ka se kwa biri se bi se wu si daya enye se wo ba woni di what ya se wu si da no nipa na ni di a obede watena dem ho wu si da se nipa wu obetena dem ensa na ti a oba no so obeji sika wo de yem peska ka ne fa dia ka na dey fa si da se nke se de wu ni ho a ana oba ya ni wa se bi enkura na dey enya ba bi di wo mutiato e ma ye ko gina tini ye ko gina ba no na yampa se obe ne be ya brego du bi mu ma afefe mo me chiro se 2 months e na kwa se se du months wo ofise ka dem ha ti se eda ba na sika ba wa mo ba no bia na na me chiro se sika na ba he no e na kwa bena no en se wo de top prot what you say na be say you sika be say but madam ndi ya mel ko se obi nya sika wetimi ntu di fan kire me me ba kwa sika se na ba ya na ko so wo de me kire no ntu di ada nti na ntu ntu di tweme ba once me kan se mi se wo se me de wi as mi ntwa sika no o sintina be wo gyana wo ni bibi me mpesa wo be kire mbe ntu di na me komani ba o de mam ka sam sima ne se wo ntu di nti me komani okay let was so na ka sam kitu kan pepa de sika na me hwe sika botin so e bia sika ba nyina na ye sei ni nyina na me de ko asase ne ho ana me de ko ye ajapade simple madam sika ba so wo ntu di den ti am ntu di ni se onu kwa ne man kwa di fa eti na ye sei na nkoda ne di fa na ye sei o pa ka na me na wo kasa wa me dase madam no akasa eno wore nyamte nti so de wona say we sem no kasa kwa no me de ba ho ka ami ntwa mi yiwo o yira masem nti so mu sika no sika da nyamte mi na jote te ma me ba e sika no fa so e ba e na 10,000 me ba jo me ba me hen kura me sra mu ajaka me ajaka mo sa me ta me so amapon se kan ko mu ko heaven mu ti fun we record wo so you be team nyamte we be ti tobo ma mi wuru sika dodo no se bia e ba e na ye sei e na me bi ko hwe nkoda no me bi ko da no nti ahye asa simple sana me pe sika de me ba atia won me bi kai wa u sika fa ma ref because adwenya me wo bi so hwe so be ka ya no ma wa no ma kakra ya no ma ko ma sa sa ya o ye antano uti wo okachiri se wo mu me ba eja wono ya cha de no de kwaje proto si dama no o fa ma no de ma no obedi aja anu kan me ba aja bro me ba aja kan ye pa papa aja kan ye pa na papa me se ni pa no ba o kan ni ba ye aja zure mami aja se mo ba nye we no de ba ye ya wo hima bia ba o ba ye ne nkomo o de ba ye no wo se ne se nti a obegya no wo so obegye ne ma mi mo mu die
ebi na di kaka se se bi mpanfo buye be se me kwa masem kwa ma nto so wi na abusa mu no wo de yam wasem so ya fam pompono ho because sisika ho no wo mpese wo be kirem ti ye nta ho no wasem na mkasa me me de se sika no di ka abusa me e ma me ka asem le nyame so obi sika de minim na se ka me to am komo no so se de me ko ho si ye o ne bi se se me bisa se wo se obeje ne ma wadi na chi abegya no wo se ne se me pe wadwene ne makwa abuso ye wo mi mo mra mi ma dwene de bi mi ka se bi empanfo se eyire nkoma ba mra okay ene na ba mra mu kura ate se wo ba se bi o se mi meto am yira mi to ma ne ho ade se bi kafe na ma pia fa chem se bi mbanze me fa president se me no wo akwa ne ka ma japade ho ti mra mi kuma dwene de a abusian fa na ade ma no okay me da say ma me wo na wo ba ladies first oba ye cha wo de no ba cho mi nia onua no ba cha okay enkoma opanyini ya boyi e de na wonim fa ho oh me na me so na ye cha no okopie saa kanya ase wo me makuma wo ho ti me ma me wuye ne so ne yesusa ti ba se me nyini se mesumi mpani fie se ti wo de ba bia na ye cha wo na wo hobi na papa ye onso wo kenya ase obi wo na wo ho nti ye kasa nti mi se me fa be ma bi wo tane dumase sa be ma na ne papa efiri kenya ase wo ti wo be ma na ekọ na me di na chi na me ne ko nti makuma akua de no a nitie makuma akua de na no wo kana akua de na wo kana asem na ye me makuma ti me ba no ene ye cha no eka makuma na ka se me fa ye cha ne manem ana ye cha ne ka ho nti na me so ene ye cha ne ko pie sa kenya ase wa papa nya no e wale ye okay nti woni papa yi nshi aye mu ni ade no hunu mu bi me ka se sa tam de na me ma ba kona okay ti me ka se me hunu mu bia na me boa yo ti me dia me ti ya ne se ye cha no wa fa papa yi ene na wo to fa no ane ne we na makuma ne bo mama ne na me se se nipa bia ye nipa nti wo se obeti se ya obeti ahwe ne ye nku a nti na ma ka se nipa bia ye nipa oh se papa yi o service wonye asantini na nti na ma me ka ne sa no on se wadi ka ka se mu nkofo no bia di na tem se wo ye tani se bi uti ase sabi na botre asam hu na obisa me ba cho me ba ma me nkasa eti se wo ka se bi nipa bia ye nipa se wo me kuma ne frem no ka se de ye chane na wo no nya asantini na se nipa bia ye nipa na me ka ne se enti na ma me de eho no e be she mu jo bra wani me yenko enti na wane ne ti wo no wane na awo ba ko mienu miensa teacher se ba ko no kula no na nsem a na ekoso no na nye na we na amanfo frem amanfo minimum amanfo number pa ho na amanfo frem na me ame so me ko okay no mo fro wo mo kan de na so ko hade na ko hunu mo frem wo mo ka se bi ateti a wode ni nuane na mu no enya ateti pa ateti bensa ti ma me nuane kura so frem sa atam no awo ketewa ma me nuane frem ka kire me say sister say de baby ame wo no mini ahoto enti me pese meba na da bi anadwo ba me yi frem ene me back to an ko gina ko ase se wo pese wo kum mi nuane akra no kum no hu bi mi nuane na ka kire me unuane ka kire mi nuane na ka kire me unuane na ka kire mi nuane ene frem ka kire woni tire mu yade bia anso dabi nti o ka kire wo sei wo ka kire me sei wo be ma no wa da na dwo no be ma na frem ene akra no e de na akọ ye no se ya abra me yanko gina ha no kutatu se bibi se minkum me ho minkum na minkum me misu me hu bi oni akora ni nyina me ba mi sa be me so kaya da ba na ko frɛ ye cha e de ko gina ko ase anka mu kum mu nyina mo ho madam ne kwa bia nim sabi wono no obi ba ana me so ka on so ka se mi se na okura ketwa nti minkum na minkum akran kan se forward nti wonye bibia sa ne kwa bia ye cha ne number wa ho nti sa me pacho me busu asem kam nyame so no kore me beka obeje di se ye bo papa yi se wa hwe so se ka so obekum nda papa yi tu ma no wusu ya na mo ba ya wusu ya wa pa chew ya adam wo ho ya bibia ma ne nkan o kai
tio madam me de wiase no no kure ba pe ada wo de yi na sem na no mame me de no mo de nya me ntwa nkontompo de me twa nkontompo me ko nya me obehye me wallahi me mo de saa da de me de ma ante saa se da me de no kure de me kemu ni me ntwa nkontompo me no ma di kahwe nyankopon so wo ka se ma che nya me a sabi akwa de se baby adu wen beche ko so wante me de no mo de ma ante saa sem akontade na si wo ho mame nti mame me de no kure de se papa yi tamu a asem ni si foforo no ye wo fa ne friends ka obi si asem ana me friend wo fa ka kire ne se papa yi yenni wo muntamu asem ko aben prensa e kuma asem ana mudi miensa no de di kan ye den de di kan no me yana me ntena fi na me ani ase producing manager kra friend ka ze me ntena fi me to me yare what's one friend no I producing manager okay producer manager me ka kire se me yare wo baby me yana me ya adwuma ba da butana me se me ya adwuma na yenye nkuru ye ni wo nkurase iti me ba first one na me nua ba no ayi bi si amu dwane bae oba na ne dwane ba na mo na mo pa ni ana abusua no ase papa yi na mba se sa ne tie dia wo ba na be yi ano na wo se ente sa ana wo pa acho na mo se ko nemu mpogbo aho na be no ade asoma make sense me boy yankopon ntwa me ka abusua no transe ka se on be 1005 maame papa ene nkontafo wodi me nua ba no ko me nua ba no so nu asem a wo so ka kire ne se ye abusua ni yesisi no na 1005 die wo nye ai santi na ye sa na yesisi ana santi fo ya jo mo sei ndimi nkire eti a kire na aka kire se wo ye nua ba no be ka za asem kire de to ase abusua ne se ye se o metwa na ntwie na mbe kire wo okay eti o be ka sa no on ga fine si yesisi di a ene we kusasi ni o me no esirimfo amamere oh na mo nzo mo eguzazi fo say ye dey see ye 2005 we see yesisi enti si yesisi di a wo amamere no brabe ye ne fa no ko okay ana o mo ba yiti wo ni nyina wa ma enti wo na wo say ye na seka last way ya me ba mu say me nua ba no gise bi hu ade pop up te tue mu a ye enti abre bi o kwa na odwane aba no ana wo papa me frɛ wo ka kyɛw sɛ asɛm na mo bɛka gye sɛ me metim bi okay me nua ba no na sɛ me nua ba no kɔ na sɛ biribi si a me na bɛba bɛda me so ɛmɛda abusua tenten ne so enti abusua no nya abotrɛ ma me na me mmra na me ba ye nyina afrɔ ne de yi ato yi enti mbɛ na me frɛ wo na wo frɛ papa yi ye frɛ abusua panyin wa ama okay ana na nada me na wo kan onu ye kuna yina busua panyin onu enti mu fi kuna nkasa enti onu ane betena mu ene no ka asem enti ehwo na kuna asem wo begi atum hwan na bo kwa du na hwan gi tum mi nua ba papa na din ka kan ebo na mane ene ye busa mi nua ba no so kan enti ye na start na pese obegi atum enti ye bo da usi trust na so upegi atinas no correct kai no kai wo de mi nua ba ko wo efom ya asemo america mo pa mo frɛ no na musa no ana empanifo no so o mo tena mu no ebetimi afiri bi na mo busa wo na asemo america ne se me boa enti oba no bokọ adu ni sense ba mai atwe me so se kan so obekum se madwane atwe ne so tu odin ka atwe ne so tu na agure wo tu ma me tu mbo na sa tu no so se kai me tu ba ya out na so ye odwane ye se kai anadwo me nwa ba ne ba ye na empaboa akora chihye ne ma no so bi na man keska no de ba papa me na me fie me mo aseba mba be ti fie no ana america ene nya abto ne atimi ye wate na wonya ba kasa na ka ka say wo the start ya na wo ye tribalism na so panyin mpo achew ye ya ye tribalism me ni nua ba ko o ye kusi o wari kusi oni ke no wo ya na fase ka ya kwa me ko na ko pege ni nchi e ga ni ba bi ofiri nti wo ya na ma ga ni ko ye asa na me nua na etwa o ko ya na o de ne kama no na o jira so ye na mamere ana ofa aga no sa ade ne bai isi akro ba de yare ya okusi na say no eti mi ka cho say ye tribalism there ye
ɛnyɛ hɔ na mo hwɛ enti friends ye cha nkomo de be bo mu a wo se de enti e odwane ne se opanyin twe ne so se kan ama ne ti tu mu azure Mami, ana wo yasa. Mami, kasa wante no. Mami, no peja mu ana. Na cho se me na mi twa nkontompo da. Na wo na no mo ka se. Na wo se no mi na tabi. Ka cho se bedro so na mu bu afu. Ka cho se. Papa yi onya ni abebo abushia. Wansi a wonya abefa ye ni abare na wo ne die. Ya de hie no no. Enti de tie dia ni abutre de nkrokro. Okay, ye mi amai no. Ye hwe wo paase no mai. Okay, yamma wo de ye say no. So be hwam kura no. So still. Ti, yamfa ehwo no kura wo de ento nchen. Say oba no ba mo abuso nchen di say. Memfa say eku 6 years. 6 years. Okay, wo de yamfa sa kwadu ni nyina ento baabi. Enkoda no onum ye sense na wo mu ho. Miensa ni nyina wo mu ho. Emfiensie ne azure modern obo enkoda no ye say. Mami. Say a cup of paper, si kaba fi wa me huna. Please. 1,000 Ghana cedis. 6 years. Me mami, enru. I don't know kaka. No Sunday 30 cedis a month. Yeah? 30 cedis a month. Me dey abusu apanyina number na me ka say sister nkwaje sa number no ase omre. No Sunday 30 cedis. Papa no ko kan ye no. Na we dey me kan ye no e me say. So we are so cedis a month. Papa no ko ka say scan o dey ban esua. O just dey for. Every 30 no to so ba 20. Na o just dey for. Papa na numa asema me o ka kire me no. Na mko bisa. Na mu de no wo say. Send the number. No person o de number ma no send this scan for me so. Na me ka kire say no. Mente faako because adansi enti na man send this kind of faako pa so say ya ye ka bibia obi wo ho no obeka se bia si enti se papa na wo se du sika man wo didi ide ni but papa ne bom mo mama ne say 30 cedis a month obi ni abana ma ne nkoda miensa ana 2 ba ko no ko scan school oko owie no mfre no wo ntwa pesoa ba wo de ye be frem kora no ai ngran number o ade mu makasa ontwa pesoa isa akwa no wi o watere me so wi ha ho na wuni sa akwa ni ngran why na ba ko ba ko fe no wa ona ebe ma ono ana so fe ni se bia ohia bibia ana mate se wasandi books kamano ana ya suye no am say wasandi be se 3 times as say apart from no one ma mi no na aka ne de okay nkran ho na hwe wo num sesei na ne de omni ommaami ene ommaami ne tie okay maami no ko akini a baguta na mesin bi no oto eti se okọ akini a na maami ahwe nkora no kopem se obeba we ndo onko ba bia okay Matthias opanyini wo se enkoda no yare a ju se ono no wat free ba bia wo bia no aba no abehwe wo mo ho ne hwe ho enya nukure me asem no metiri nyina mba matiri na ebe na nkura yade ya na me ne nkura ne tie no na wa beto abia ma wo ba kuro tie anu kwa na de na ko hospital na nse yade ya de e wo ho a nya da kuro pe na yade ya beko na afa akura na ade ne ko drugstore na akoto aduro ma na ko ayi ase se na di jaw na ade ma ko fie akura no wa bra wonnom sese wo fi opeso obeje nkoda no esan se de dikan ne yere ne ekọ no wankra no wa ma no kwan se wonko de to so mienu ene se wo kasa nkura no yare ya giso no fi ba bi wo no wa ba fo mo se ne sei na me pa cho enya no kure de nkura no ma na enye yi because bema otrete wo yiri se obeku ne de etim fa nkura ma ena tu nkura no se ba bi o mo no ma ni je ye se su kwa obia feel comfortable tie timi fa akora ne ma no koche akora na se wo won tete nkora no meba emfiensie ne ade na fe na peso beje nkora no se anama ma tu a makanda before se omukoya me ne benefo ko ho no amaka actually me ko start human right kan ase e for mama omo mpa mo follow enti se pa en follow en fa ko court e ma twen ante na fe na me dia ba hai Roma me ho mebem kakra Tamwa oye oba ye kan se ni wie an wo de coach nwan FM station mini ho na mini aba na frame se
meba tose meba nyabotre mame nkwa homa no so na mintie ade me pese ade bi mu da ho eda wudi kan a wo ba ye no ana ebusua ni ha ye ne oba no kasae o masa allegations ya mo mememe ya enemu wa ha na minimse bi ama me na etutu nsem na so me na ma me wa ha aka oba ne nko a ma mintie na no ya cha eba cha na what to say nyame adum yada nyankopon ase ena Emmanuel azoyo wasan aba wo mame wa ha wo sister panyi wa ha wo nua bema enso wa ha wo de say kwadwe yebo a wa ha sei enkoma wono mu ba ye ne se bra di kan ya wo dwane ya wo ba ye no wo ba be ka che wonom se wo da wa na azure benya na ewu free dem no de wo ne wo ba no kogina kokko obi ase twitue si mu so se wono akro nya obekuno no akumu mienu de etosu mienu ade ba na nsen fiensia ne wo ko obi em no wo se wo twese kan si wo so ensem mienu ebu de na ene kwe ejina ya nkro de o ka so obekume no alajo 12 mena na kuyi ene wo se ndi me dampa ene wo friend se me be cha ade enti de ba ya no ene wo se tuo na che sa ta no akwati ndapa to ada to no ene wo ka che me se me pa me nya wo se nya bo mo bra obekume okubi ya no bi ni chanton ona o ni chantro aso na memesa no wasitu a woka wasam nya wo de o papa tu ai meba on se omugu nkoro omu se meli kokoko ase tiu me chobo meba wo de omu kokoko na se kwa na nche wo de na nka me yaji wadi ni se wusu ni tu but o se tu nkoro no wa wodi wura anu no aye wo papa tu waje wo papa tu pen me nami tutu kwa mimi tutu waje wo papa tu pen but mi nyimba papa tu ya cha nani wasi wa no tuo kwa won so obi mu da woboa wakasa we pontompo woboa etu na to ho na asemu sese no etuo no awo kan wasem no hefa no ko kire wo se tuo ni gina etuo ni da eda na le edam na tuo ano de ko no ka se kire wo na ya kuye na me da mo funa mi se me ta mi ni be ku e se kan ma fiya bo mo bla o be ku me no ku bibi ya kwa afo ma ya afo se kan de so ya ko dia blo na ya dia blo na ka se na ada na mate ha nyina aka na me be na ko si da di fufura mi dua na se mi dua wi a me be dua wa kan e no wa na me ntokwa e ne ti kan wa afo ma mi ja afo no e be afie ni nchanto anto ne so no friends sekai no awose ya watwisi usu no watwisi wa de boss wa na bi ekura no no ya ade na wona wo kasa na usuro nti wudwane sa oya na oya no de aba so me pa menye mi jimi na me budi amempe wona me wofo mu wo ya na me ma no ko ndi to kwani de sa me janya da fi mi janya fi so wa sa de to kwana sa bi fi o sa na wudwane afiri ni nche no de na oye wo a e ma ofa nkora no nya de omukoe oya me ma me de nkora no koe no wo ka say emi se da bia wa toti mi sa so obe ba wo ka ya ta ma yin so ka kire mi say mi je na buti fo nya de e na fa me na di ti an san na buti na fo aba ba fa me enti wo ka sa na ya na mi suro e na me se sa me ma e na me ba na buti afo ho azure obayi na dwere mu da ho de di kan wona wo ma ensem wo ka nyina wosi mu bia anya no kore meba on se o ka se mi se dana wo dwane mi ka se wan kwa na me kwa di ni kwa da ne maka di ne mi se yayi mi ko dwa aba ne ba okoto na ba no so na ya ba se me ka wo su yo a me ko san ka se so wan kwa me kun bisa no bre kro a wo twitwe ni se so bisa ya chan mi tiu da ben kitu na me ko san ka wo se ya twa na me ko dwa aba den you man me say wo say me kitu o so an san ka se so wan kwa abuja fo se so wan kwa bi be si wan kwa bi si tie da ba da na maka de da sa da na ya wada u ko kra me ko me say ya me pia ba na so
me ba ba ni fi nti me pie no me ko ya na o pie no wona manko es o pie na wona mentene te papa na akwa ma kwa wo bibi o mo ma ko ma ka ko ba de ni madidi o bara ko to na ma isa o de sha ma bia nse no ma me ya ya dia na ma me no ya juma nya japa de ko to do ma o ba ya me ne mo ma nya wo de mo ma na wo fra wo mo na wo de fra wo mo se wo japa de nie o fra nkwa na che wo ma nsa na me kwa ma da ka ansa na e o ba fra me na me no tete papa en ka se na wo ne me tete papa ni mi jan to so da ya me ba ya ba dia wo sa da ni asem no akro no o se dia wo gina so a wo de ko ya wo ka kire wo se wa anko entwa ma bibi nsi ansa le busuafo aba mu na ho na me pesa wo kai no ana na ya kwasi ada enti me kwa no me ko bo no ma ni bia manye me bo no ma me amanye se na ba manye kan se no busuafo be fa me mi try na bibi nsi ansa na ma bo ma da ba fa enti no so mi na me gina so a e na me de ba mi kuro mu no se wo so enkwada no ba akofo wo ba opese obeje nkora no wo a wo ye ba time no wo na nkwada ne da wo ye funu mo se ne se me pa chaw enkwada de me fa ma ne na ya enkwada de ya cha de ntia bebe ya tia no ni kwa enkwada ne sa nko wo biem ebi so wanya se de na de wo se wanya se de bia a ma rusuna obi anya mpi anya ne kapre enti nkwana de me ka se mema nkwana ko ne nchi dia eno de aya ne madi me be ka sa ko ma show tan dia ti be hwe ne ma omu ye ya omu be hwe no nkwana de me fa kwana ma ne ne fa na de o yire ka wate wo se me say ya me se wo se ti me se wo se nkwana wo fa nkwana ne fa ma mtira fine enti se na ka chan kwa no so ka se ni me de ba ko na so nti se nti mimi ntena ho nem se ska fama nkwa na de hwe wo mo na mo yire mo hwe me na he na me ba nti he na wo a bebe yare ya me ba be ko ba bi a no o sa na ho ni fa me bebe yare ya ni me bebe ya no ni me na me cha ko na me na ko wa so akura no me ne ko hospital na yade de o de yade say pudi ni free hospital ba ya ma me fu we woni me ba ho nya botere me ba wo de munye ko ade kura wo pese wo de ma me no na me bo no ma me mo ya cha gina homa no so me ba elu nti de bi me de bra na ye adwuma mpa cha wo ade ko evidence kuro no fada mo te woni wo de munya botere akura ba ko number wa he ya be fere na bisa no munya botere so ne ta akura no sa no wo chire wa wa na no wa wa kwa na akura munya botere ana akura no kwa se do mo si o mo ta ya ko no mami wa mo ba me wa mo na kwa de fro na mami na ba ti akura no enne kwa akura no ko ada friend azure enne enne akashira mami ya ba munye ko akashira mami ya obi na mna woton won fa sika won fa na munyane mra won chen ya cha jina su ko jina su din me ba me ba we diga ti mi ansa ma stylish we bra mami ya na wo kan so bo ni bora to bo aje mami ya no o habi onye mo habi na ba record so me ka so mami nhwe we na fade ho o de fa mo ho o book so no ko ba fa ho anto de minim se we ya recording na chese auto books man kra no na book so ni akwa ka ni nyina ma tie na ko be do mo kan tie o tumi yema o wona ko tumi me ba me ka se no wa auto book ama ni ma me he woni bi enkwa na ade ko na wo form na wo so do ade ko na e dia ni fa be ma my de ya stylish ade ko de wo ho no mon famra big mama bato anye kom meje wade nchire wo juna bi nwai na bayo no ato me mobie me anye kom se eda asemi bae no papa yi kasa no ka se ato dum nansa ye cha ni munsa no ye fra ye cha no o ka se de woni ye ni nti no otua nsa no
no anya kwa winse wo de me chema dwene ono no so no anya kwa winse se ne ku ya cha omo ya papa me ya se me ya na acho mo ma yentie mu wadaroma ma mi se papa inse e de be pa na be ba wo yire be dane firi wo nche wa ba wo te asomdwi ni ya no ai ba le dase sabe otoi mi so wokunu wokunu sare achi ukotia ere asema ba ko no ana wo ba so wotu fie na ade ese so ba ye ne so wonya be maka ne so sabe so wa ma wade e de boko ntokwa enu anu no me se wo de twen na ma ne so ba ga na ma wo ye be me kura so wo ba a ma wasumbi a obeja ma na ma bre papa o ma be ma be wi asem hana ba de ni wo de mi yi de wo ma a che sample so ba ti fun so na ba gi wo ya na bombo na black de mo na mo botre mu no papa o sa si ya cha no msa papa o tu mo de o ta to mo nya botre ye de ye mo dua ene ni tiru ahanye ko mu mami try me me mami kwa akwati abo a wo de ni ze odi abo a o ti obi abusu wo ni se na wo ni ma de ko center stand we mariko enye bankuta asem nti e be ko ni se okay me ba mo ntwe me abusia se de da ya na me ka che no se o per reservoir wo fie after wunsu agum na o per tank papa ya wie mo nsuo mo che se e be gina de amawa e center stands misra wada we e durable Ghana weda no ane ahwe ho de se de area ne bo no sa pepepe nsuo beto abro no sei enye hwe e strong and sanso ye tough ya to apeti Ghana ha a che say 400 agents a wonum tonton sa ne ma nyina na Ghana ha ba bia obefa bia no wo de bisa syntax tanks ye won sizes no de wo pe no wo benya bi ewo ye honum na bo no nso da fom a che say bia betimi atobi na wo de asifie misra me fa ye number ne mouse si a na fa ye number ne 0244 335 168 024 so bia bi ne ya ba e bombo ana 0244 335 168 eno ena eye number no they say man sansa ha wadwene bebre fi say sansa no adro na aba no eye skins pimple ba cho hanye kom pimples no yinya we bia ebetu ase na ahye ni nyina de afri honom eye razor bomb se gutua no egu ye tikwane ade nyina no we ahye no na yi dark spot na ebeja ni nyina so de afri ho ba ne be ma etimi yisu enie ya mepagya kire wa mpese me kire se de sitie na jadu pharmacy shop wa wahunu ya fa so kwana no wa chenchina ya to apete Ghana pharmacy shops akesie ene nketo ani nyina mu misra me de number yi maw na ya wa frɛ yen na so wa beje wo de eye 0241 820270 obetimi so afre 0504 485 984 na waje wodie menstrual hygiene wunyenti ena da me ka cho say Marcot Surgicals kofa baya wodi pretty lady sanitary pad abedwa so no se wei no emu odu ataban ne tre eye kama pa de ma wei eda nso ewe yanomfo de enim ne se wei no ewo mother welfare bibi wo mu a ebeba ho ban infections awodo ni nyina ho during that period wei no unya pretty lady panty liner she moduasa eno wane se wodi ba ko ato eye wa mo asen mu ebeba ho ban enso so the moon enyina wudu fia wei no apebe bi e de ato wei ya Marcot adult diapers me pa cho wei ya wana kese ne nketoa echi nsuo pa stress ne nso mu oden ya tese wotwi ne sen kura ente woje ba ko a mesra gloves ne mako nsia e na hye ba ko bia mu na kese ne nketoa size bia wo benya bi ya wo Marcot adult pant wei so ni wodi dwa no so a e ma na to ne bi se friend oba tampa e ye kama yie pa ya ebeboa wo hwe me na wo nkran na wotie me wo nkran ya wode wani betwe mu wo kan shi drug lane kuma se obeba amakom traffic light ye number no e 0242 770304 obetumi so afre 0553 291477 na wonso waje wode pa maka cho se nya na gi drink bia na se wonum wo pade wo no nkoda ne nyina obetumi anoma e ye Trisco
energy food drink from Mazido Ghana ne de abedwa so ne ane no ahyemu ma no me ka se body e be che me nka be mienza bi nkyerɛ ya just say B vitamins enu bi ewom vitamin C vitamin D iron ɛna ne nyinaa ahyemu ma wonya tu Ghana cedis pa wonu mofra ne nyinaa betimi etwa bi na mode ahwemu how far so to obi a wura mu ne ya bisa se Petrisco energy food drink ya ensuo fi se eye Food and Drugs Authority ahyenso de ebo ho ya eye kama pa ene maka kyerɛ se wudu bedwam na betimi asre ha ama wani agede a na ya prosia wudi twu sen no eno na make amfo na mede amaw de ebetu kaka no afiri ho tokrontoko e wosen no mu nyina no ebetuatua no bacterials ne germs a ha sen na wo pe bibia de betu no a eye Omes original lemonade charcoal toothpaste ene we original peppermint no ene bibia wo mu ne no ahyemu ma na ebo sen no ho ban ebe ma sen na fita na we no papa etwi ma mi twi nkwada ne nyina etwi aya tobi na surprise wodofo no abibia enko kama so to bia wura mu bia no benya bi ne mu ase kese no ye wokuma se ye wade Catalas Dynamo ye ne Solid FM ye di hwe ne mu saa so na kejetia Dubai so obenya bi ewo ho ye number obetimi afresi so no 0244 710306 obetimi so afresi 0243 814 661 na waje wodie kama pa obese otu kwan kwa bochire kobo bra okosuku oye nurse ni o ma connection man bia dada de wakosi ba bi a wo mpa mesre otie me Bongo stores wose wo ma kwantu afufufo de ebebo wo ma obenya visa na yen ye expert ye betwen krata ne nyina mu se edim mu se hotel na obeda ya na ye bedi wani mabuki ama flight ne nyina ye betwa ticket no awe se bibia de dem kama sa no dwumafo nso adwuma ewo ho wa ma ye ho a wo hunu ba bia eda e ma wo no mu koteki ne kra de chese e boy nsa no a na ye de wo eko misra medi kan de number no ma fa no sisi a na frey 0531 085235 obetimi nso afrey 0261 671686 na mo hwe akira kwan de yekuma se ye wo Eco Center Road where you jaye ben ye Victory Baptist sorry dan no a Water Junction no akwadwe hu nsenkae bi abra na ye ne wo eni Flora Kids diaper ba time no say ye achinsuo pa wo de babo fra no a wo beda na ho ebe babo fra no to ho ban free nappy rashes no ho afei woto ho 12 hours abaza 12 hours wo de yeden wa ba time wo sumbajo kama pa tissue no so jibisi kam jibisi fie achinsuo entete basabasa so to bia wura mu bia no benya Flora Kids diaper na afei Flora tissues open the door today your number is 0243 033 033 na unso waje wo de kama pa na yeko afei ya de kron na me hade adia ama management pa ne enema we Papa Mucho we no Nhyira mu se eyentare ohu oba no sabi oni pe wo afam nsie ebi oso di fam aduane na ade no wo anyi o kire eni abusia na kura wa ha no no mu wo ya kire eni boy eye niama ben eye niama ani nkwane di niama aha we jacket we the jacket yi na nya hwe wo de yi sa ya tare we ni nyama small oba no boxes aha we si entare ni bia abusia bra be bi na we si ye ni matade watade de gunya ni bia okay enema sienti ya cha boa niama no na do so na open kankan sie etie kura o se ya mo tukundukuru bi sa ai ro se na mo adi ni me nyina se me kan obodu ase so se pen so se pen na me kasa dia o me sama ya bena ni eti niama we no wo ye ne den mo enema we no o hen kankan sie esia nkanka ya ngom na me te no an me hu ni antam ko wenim si no awe atia atem nti odwiri sie ne ho no ya hye ho kankan no mo si ya ho anto reto ko man wo piapia ne man hye ya me kan se mu so so aso so bia ne o me ho okay sa no wo ye nti eno na ama want me na ntra ana na ma twese kan ho ma twese kan ho so me bre ni nti hwe aha we say do so hwe prayer oba de pra out tifi de pra madam abusia fwe mama he prayer ye tani pra wo say me see wa pon kan bia yi bia firi mu ana madam he semi
ah o tie kura so ntimi bi praye no o titi me Peja praye ne koso na me ntimi ko twa bere asa ko ba so munyekom wo de mu nto mubo aha na nkasa hwe unim sa praye wunti ka nsem se ya chan yi we o di pray so yoko ba be hu omu san ko me so obububu nko se le gimi ntuni me yi se me ko twa praye ati praye we the platform ya table so na me na me see ntuni ntim da no praye ma no an mtan we di sie boko se etena se munti me te me boa se ma ti we hu na ma o twese kan anya me twese ka won so enu se me twese kan ya me mokodo why eti we hu bi de se be mfiezeni we be 13 years okay because me say that dia dan ya asem ba ho abusia ko me pa so munya botre o we to over say level ho be munya botre ma me prayer the pra pa to mo to mbo ma me wo de so prayer mu na me hade prayer metimi kura so mu nsire ya ka so me bua asem ka me pembu akara no me ba munya botre ade ha obi an ko fa prayer me so me bua se do kan na so o mu dia we no de prayer o ya de no de prayer pa so me ba ma me tobo o de tobo o de prayer o kutu da pra we kutu be yi fire se do pa me hade eni se no ye no madam we go ka so di chega e kra dia ke bia ke be ke na chega ya ya o le mu friend no bia o ti e ba na pa bu munya be anya so ba na o de ni jawa ye ne me ba na to so mi to so a prayer o yo si bia on frefo mu dia o ya hade ya ha to bo gina so ya cha amen Mano chibodi a wodi ba no osofu so na na ade pra wo dem. Wo Prayer na kura no na ye de ade a. che wo na da ba che prayer wo ni ka tini de prayer wo ta. Amen. Obi o tie kura tin jo na aya blend to pra. Abe ka sa so mi boa. Aya. me kan ko so bo alaikum so say yalla me go ma chaw me prayer de pra wa chichire wa prayer de pra we no tie kura tin jo ko mame won tin go to bile nhane mame do mu dia bu san wo bi da won gbadua mame won gbadua mame wo bi da unya ba mama me nkasa nkura no wa na hwe no me alaikum azure mame kakra mininim ne se koto enshada eni mraketi bi a yegina so edeje nkoda free owofo baako ho edene ma baako gise chimatoba baabi pacho what utie de meka no me tiu pa ye di kai wode nkoda ne ko ye enfiensie ni wonte boni bia kase wo kase na baako yade a wode koto so no na wunyina so a wode maami ametwe na hyase no nko ankora no mame so wasem ni mu a enye ye mame fise wo si wankra wo no de koye eno ya wade sem enkoda ne hu mmem me de misusu se sebe ya sundue bebanti se enkoda no wo ba no ne nini abayi nchen na ba bia wo no no how bi anya ma ya ma wo no ntira ho na hwe wo no na mu nso abusu mu hwe hu se enkoda no wo no agya ebrebi suku be makwan bia no mobobo ankoda no anu na modi nkoda ya kwhye ne nsa na wonu die suku a wasaba me madwenkyere ene no ni ne ma badwafo be ka die but madwenkyere meka e de a kyere wonu no o se ne sei me mesiri sa so de emwa me fise bo a emwa me ni se enkwan wo ho no se bi se yesundwe mu a me kan hame se wo ka ne se ma me maka de but asem de refi wo ho nti wo fi kwa do na obebo enti ma nti se ba se bi a enkwan mo ntena ho abra anyi me pese open say me le mu so ba ne kan me le tena ko wu eno omo se busuafo so ene wa nyine na busuafo ya wo ya ma me udu hwe ban ko ba wo mo wo fefe TV
Ada mo ko ho na sem bia ni ho a ye de ba be ka enu say the bit maka say bi say e wi as na say e bi di ta ni sha me ma ni sha me ma na awade so de ye si bonkum dwa nifa so dwa bonkum o say ka wo fu mienu e na mfa sabi o say wo mienu ntam wo a wo ase mo ka nyina kete e say bibi ko mu ti na ma sa wontwi nyina aba on de besa bi kiro no eti media kakra mesere ni say se e wo be me ho a e wo mudia e ne wo ba ho a e wo mudia de ma me ka se ka wo mienu nyina atefa akon bi no se me example say me ma wo kumasia aso me nya me yire se enyina so a un se ya ha no me baba cho ni ba cho ma mon kama se ma me munya botere enyina so a me ba cho me ba wo enyina so a ye de ka asem no wa ha ya sundwe die e wo mu a ye de court die no ba mu bia kire se ye ni mrakete bia wo ho a ye dwuna to se je se bia tomato bia ba ma bia ba kan no ankoda no won nsem no wa hwa akoda bi ana akoda na du so kasama ne ho ma wa bokot wa mane se me bra wo ba bia me wei eti mu mageme saa no ye gyina so ba se bia ma ye ne ankoda no wo na odi ya wo kase ankoda ne kwa wo ba na di wonum ko wa mo na mane nti obeje ne ma no e ho ne ye nyina so ma me I want to yen so mame. It's immediate, Messusu di amano. Said the Messusu amano, no, what de gina di original, someone tiasia. Yen trim man court, na court and farmer and yejuma. What's on the say? Every for here in a semper. And then Penufo say, Ubinum a drew Emma or Yarifo. To Mamma Coneho. A jazzy. The makane mfatu nwa wodo amaye ma kire wo amamara ye di bu nkoda ho ye wo child custody ye wo access ye wo rights no ni ade se ni nyina no winni ntumu a yan court na ye hwe de court ene mi wu lenta sa be boa en fan court okay yan fancy he ya evangelist sima mienu wa bua na sem nti ye wo be kan to so ye na sem na wa bua na nya koma mu a broken hearts I mu promise na che papa we me ka bibia che na se man asemini apani okay se ye hwe sinalo na akoso wa hana abusua na asem ka nya de na me ka chichire a me de bo abusua pani papa yi okay so abusua pani me papa no me de bo no afi na ebe si no na nko ya bam bo hu se so bamu a na kese wanyana duma yi papa woni ne koba de akonu na papa yi onso awade ye jano de me yere pants baba bonte hwe oba sawuni oba te no oba woni ne ba baako mienu miensa abusia setua 15 million 2005 aga no ko be me pacho me ba me pacho mo kasa no na ye tie nipa ye tie no bro 10,000 social medias any radio social media pato tie asamo ye hwa asama ye kan ye papa we onso aware ato pato no tuto wo ba bonso aware ma bo be bawo me pacho and some of the ball ba ni nyina na de first o ka ba o kan ye nyina na de minia ba ma kan nyina se papa we kasa e di so kasa because nenso no ene ni nia ba no ontimi ne na ana ontimi nwale no enti wo na obetimi awale no o kan se ye ka cho se ne nkokotu no fo na te se o mu yi na se awade no bebe e da koso papa we mra from na wo cha pa bia on fancy yenso na ye ne abusua no enkasa na fe ye ntia no kwa fa so ye ware niema wa yi no ayi na gu adi mase a bro bibia ase I am telling you setie ubeyi praye ayi entade we public we yere yo na gu na adi mase ye wa tie me de ma ye na na hima me de ba ye na to me de ba ye aware emi nsem no
papa ontumi hande ompa onyina ompa dwantoa na yempa onchaba ye oto onwale ohia ne yere eye do no eye ne sa aja wawari o wawari ba chotie wawari wawo ba wawari no na timpa ni bie ya papa yi na azure wawo a onware aja meba mese wawo a wonware ope wade a yenka mawo sabi na wade me ba be ma o tiska ni so na me kwala na so so ni so bi ko ne o ba on kasa o so kwabana wo o sakara ko udi dia na o so so dem so no sa o ba no asema ba ba dia o me Babu ho Quran abusun ni ya so ye kama ntu ran ha ho ye si me ma ya tan insan azure da duru ho azure na hwe ya da du me don't mean to me papa adani ya kasa na ye o na ki ya o ti mi nyore o ma za ba ni na wututu wa me ntimi na so o ya kwa ye nya matio na mo ni ya bi hu gutugu kra o so me no de papa wa sana ni me no de uri mi de ani we sha papa what you tell me about what you tell me da na no abasi e bo a me ka me no ya yi pa me no di ko me say ajay me chon koi man po ache me ba anye ko so sa azure so nya wo pa yan kwato so yan chon so ani tawo ka so azafo one tie dia me ne wo kan akoy abuso mo me bi sa wasem ajay so so won ohene nti ko hono ade apena ma mi tia me se frem Ohemaa me pa chew ba bia me ka kosi e ne hwa na me gina me se enkama nkoda no wo ba yi ho na kɔhwɛ wɔnum adi disika enko wɔnum makanya wɔnum adi akoma no wɔn ho ɛwɔ ho ye to so mienu me bisa wo som ana wo nsom ma me mo le nsom ti enko court enko court no okay ani vi o ha kwa ne betwe business okay mo betwe man so wo man ho sɛ ne sɛ na sɛ ba because nsɛm wo ha ne kwa ha na mam okay nti no wo ha na be mo na bi na de nsɛm wo ha ma na de ba ha me abusia ko ba bia me Samono, you are disturbing me. I'm going to need a shower. You do a show, Massa. Now, you that you are watching the Mr. Debbie. Mommy. Oh, mama get out of control. Oh, me ko so mo de bia. Yeah, de obeboa. Debbie ke. Yeah, sa. Abufia ahanyekom. Mo de. Pacho ahanyekom. Eh, na opanyita me no so ko gina we. Pacho ahanyekom. Mama le friend. Ahanyekom. Azure. Madam. Your last statement, your court. Yes, sir. You how we dey court. Abufia piwak. Wa be pata bia. Ani nti onu ahun se adwuma no nye nkola adwuma I mean so pata ma me no wo so doc now to say no de nyankopon ase yenkwa fa yeko omencha wetiefo ne wahwefo nyina awie
A 3P garlic mixture, a free Piwak Natural Health. Garlic ecrogen ye dia ye drone ye mfanke jam fen so bia emfremu enu ntimu ahode no ejane na so eye ntinim akomem ena moja mu adwuma o hwe me otie me wo ya de bi e wo ntinim akoma ni moja nim de adra me kamfo de amount a 3P garlic mixture. A well boost immune system and into your dear intimate men abra wafa edupe bi. So when yan to be no me, I'm sorry, a bora pharmacy shop be a benwo. Quajo dear nano nom na emu renting in Robin who doing him. And her say a feeling kika will be a simwa intimoja, intimania frisaneno, a be free a moja a dear frisane kama na pomodiani pedriani hiano. Once etimi account dear. Na and ye should diabetes a situation dear, a de bonipa. Ansana no me the doctor number e ma ebi a wo hwe me utie me wan kasa opese wo frɛ doctor na church wo hawo ni mu ekre no dia wa ye krado se wo frɛ ne sisie ya obeje wo so emfere wo ya de ne ho se de tie bi a che mu kire doctor na omwa ne number e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 say you can diabetes a situation ya de na adwena ya ne ba bebre tim ne se a situation ene de a situation ya de no eba enhwehwemu bi ani wa de aba se a situation ye di ana dokodoko niema ye di ene ma yenya a situation ya de na mum ya na futuo ne de koma wona wo a situation ya de no wo a situation ya de dia a situation no esu ni faso bia ema enhwehwemu bi ani wa de aba se a situation ye di ene ma yenya a situation ya de na nuane fa na ye di koyeyem no e fa no da ne glucose na ma ya homoden glucose no esesenya ba bitina e wo nipadua nim o pancreas no e produce ade bia e friend se insulin e ho enesese glucose no etena enu nti se wo nipadua no entimi produce enough insulin e mawa o glucose ni nya ba bia emfa se e fra wo moja no se sipe ene e kan se wanya situation ya de diabetes no ebi enu nti nei ebi a wako hospital ubeko bia no e ka che se wo sugar level no e wo sro anaya bodi a che se wo no wanya situation ya de diabetes no ebi wo yema show me so enida so aba edru ni 3P garlic mixture bora pharmacy shop be ben wo na kwaje wo de na no nom na emua enyi saa ya de wo ya betan ni padua ne so no emfiri ho esanse ya de bone esiche ya de enti ye che obi nan ye che obi nsa obi mema yom ekofom enam ya de kro ye enti obi ani nso efra eba wo so wani so etimi ye wisiwisi afebun se kro nso to ho a ade ketewa bi na etim we treat sa enko na eye kese entna ho ema ne nyansa eye siche ya de no esunsunsanso obi a wahu woni padua ne so no na watutu meka akopɛ 3P garlic mixture drebi na wanonom afebun sa wo ho no ma ekom ta de won tentem pasu kom nso ta de wo jonson tentem so senye wo kidney ana wo jonso twa ana wo ye be ma na nya wo prostate no ha obi aba ho ena ma wo jonson tentem ya de a na eye siche ya de na ebo awura ni padua nim no enu nti na wo jonson tentem no aduane ni nsuo na ewura wo ni padua nim na sustain ni wa ma ahoden no wudi ya na sa wonom ya na jonso adewo no jonso ni nyina akọ enu nti kakra bi ana esukom dewo kakra bi ana ekom nso edewo ohunu sansunsanso we ni padua ne so de a tutumi ka ko 3P garlic mixture bi achi kwan na ebi ana eye siche ya de no na ebo awura ni padua nim enu nti na ohunu saa niema no wani so eye wisiwisi wo hwa ade a ohunu ne papa edemre oye abawoso unhu ade bi a waye uhunam eta ye omrepa afi obi nso ho no ma ne nsunsanso a ohunu ne se ohwo ana ne so ate prekope unhu ade bi a ye no prekope osutime te eye siche ya de ne sunsunsanso bone ni bi na abawoso na watutumika akopa edupai bi na wanonom na aboa ya de no enyini etimi edeba enyini nim se wunyini na wumpom eye mre ni padua ne time twetwen ya de ahodo opi ma ono ankasa ne ho senye nyini na de bre wo de a ebi ana wo na busua wo free mu no obi wo bi wo na na bi wo maame bi wo fa bi wo siche ya de etimi ya busua ya de utimi fa bi wo saa kwan ne so anye sa eye nyini na amwanya ya de na na so wo obi apa na dwedidie nso a eya na ye tufu se emwa wo donko abodumienu aduane bi de bebre obi a wo bedi wo wie ya wache ho ato wo na wada aduane no entimi digest ye na moja e de afusan wo ni paduane mu ye ebasa ni paduane akwa no dwuma esese bie di ne nso na wankasa wo de haw ato ni paduane so entimi ni dwuma ye na mawapomodin ye mesrew wo hwa ho so ye efredi anadwedidie ne ho no na wo pe 3P garlic mixture si watifi
ya real onya real utime no maduro ni bi esan se boost immune system no e de ma wo ya obi a otai nom ensaden a emwa esichwe yade ne ensaden nom bebre no emwa ma insulin na esese ba ema glucose no etenem ne kra entimi produce ye enu ntimi srew ensaden nom bebre no emwa esa twuntum wuntini fon wuntini no ememu mie na moja etimi e de afrisane eba sa na akofo hawa hodo pi ene de abro upapo moden padea jaisa niema wenyina na pe 3p garlic mixture drebi nanonom na emwa eya na enye aduro nom ene neto ne nko ne hia yen wapomoden ne ade ba ko a eda yakoma so enu nti eba na home remedy bi wo ho niema bi wo ho na wo ka ho wo fie na boa yaresa no emekọ animu a ye de tudwa enu nti awie utie me o hwe me unimeye wonwono ahahan a ye friend no bitter leaf na Doctor Semen kan cho sepe wonwuna han be se edu na fa nyenya kakra efra na fa kakaduro etum na blend nonom no anopa enwumre sa na wotwemienu anamie santem no ensachare papa ebeba wapomoden no eso hye nso sa emame afa 3p garlic mixture no ukoton so a hunu se ewoto a ehweho a ebomu eni plastic bottle bi emu enu nti ukọ na obi de adufufuro bi e wo plastic bottle mu kirew eye garlic mixture uti garlic no wadwan ebebre mesro emane na adaw unhunu se ya 3p garlic mixture eni toa ehweho a ebomu garlic eda ho nya kokwa mesro ento adu no ko wanim kopim so obenya no bi ato afi wadwan ya wontanta ebibidro ni abrofudro na odaso nti obeda anom emane hawo uto adro na onom wi 15 minutes adrobia wo bia otimi sanum a enkofa ohaw emre wa pomoden senia pomoden nyina so ote no ode fa adro ni bi nanom edukro na wo no 15 minutes nom ka ho enfo ohaw bia emre enye na baabia yeto adrobia pharmacy shops herbal shops obowre ho a unsa ebetimi akebi nemom bia na open ruduo mu o akra o kanshi Mr. Okokenso Kofisam ena Angel Herbal Ashaman eye Wedama Pharmacy Tama Community 5 ko Little George Madina Enko Health Alert Clinic any post office no ND Enimoshe Kumase Kwalinak Herbal Dani Herbal ena Chris K ebema obi ato ho eye Albert Sam Herbal Takra di AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy Wamumuniawe Enterprise ani Cathedral no edi Enimoshe UDS anawako Charles Herbal Tamale enko wafakojo herbal eben electromat no emiaye wei ene bebe to adro bia bo remu a onsa betimi aka 3p garlic mixture no ebi me sorry so doctor number na me bo atwa to me so fa number ni sisi ana frɛ doctor emfere said de yade na tie no chechemu ekere no uton we yade a ena onya no edru the number ni bio 0248 92 0248 3p garlic mixture edu papa ene ton ne ho ne ton no so kwasa ebroni na nimu nkwa kwati ma recheche ma ho to enti pedro no bi na bobo na emu abusia baby ayedwi no ye ntwa ye ho na yenye enkrato kakra bi yakoba de aka no nyina no ye de besoso e de amamo ye twa ye ho abasese a Nhyira 104.5 FM. Agosia. Ohemaa. Pra na kampesa meje de ma na o de koto fie. Me say ene na ngasa de ayu. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I say, when you're fantastic. Yeah, Pia. So say, dear, we in charge when you feel one cassan.
Lawson Layman capsules. A mouse is in Kotojo my yedding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Meanwhile, Lawson Locke, Mister. Lawson Layman capsule. More your bem, more and alarm. Lawson Locke, Mister. Lawson Layman capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronk one and a low care mixture so a painful and my woman for anyone I want if you do what train son come FD Ashisha sa a jedian car to you adia to Musa a year. And I say, why you fantastic? Say, dear, we in charge when you feel one cassansa. Lawson Layman capsules. A mouse is in Kotojo my yedding. No bread you must saw with Shanka Sankasa. Nana, no, near. So, Lawson Locke, Mister, and let's see you. I'm always what if you want take your free to come to I say for semi boom round them see me, dear someone. Meanwhile, Lawson Locke, Mister. Lawson Layman capsule. More your bem, more and alarm. Lawson Locke, Mister. Lawson Layman capsules. Do you know why you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronk one and a low care mixture so a painful and my woman for anyone I want if you do what train son come FD Ashisha sa a jedian car to you adia to Musa a year. And I Pepsodent is aware that globally 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The frame master Amwa, Naso Framboa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yen Hana is spray car, airbody waste, a spray car. A yet inside landing, kama. Okabi will have new spray car, a kama pa, ye Juma Basa. Ye Juma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we ase nyeme esesa no. That one ebe we ase na no. Na wo ti nya machine be friend oven. Ye di bi suba ha nti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha wo de cars mako 100 kra ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me nya school anka meko. But that am na fie e more thing. Ti na me na madom so ma me wo fa kopi amona no. Ana o me de beto adwuma mu, am be sun adwuma no. Me sun adwuma no so wie no. Wa anya maburo. O beto afidie ma be bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na me kura mu a wasaf market. Ne nyame aduma e ti ma ba be adwuma ne kakakase. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adoma me sabe bie company we kesese it nya say ahase no ana it me ko easy. Your machine edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yensanko an na twafela no ba na de nyame adom your machine edi twafela your machine edi bulu ayi no nti sisi ya no gu 4+1 no na say what must and the car nti bibia dry
not my Ajaposho Vino. Challenges your woman say. On say, I dear be our Hassi Bia, no fun easy. The Premier KTI and Kwana Ovi. As 1999 seconds as you be were do. As an Nipa Mark be baby. And in name any dear Cassie say, the same quabble to Coquatan or Koya Jumano, not committing me better machine be. But me try, me try best 5 times, me nyabisa. Ne wurade adom paibwa ne wurade nyanse mu no nim die mu obi kwa mamia ene metime nya machine a me yankasa me hu se metime de ye adwuma ma adwuma ne ye se ne na me pe na ankasa no ye machine se wi sin kwamia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we am na wusura ya ye kama be you ka be pie no because e flabo che na ye bai I want say adwuma bia won ne nso customers ni do oba o se media me penisi ya hire ni mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no paint papa ho the first class and the second class into which hire ni mu other ones na aka ne de make to say ne de minti menye enti make sure ma hu say car we paint see ne bit my de aye enti me work machine no kura na me feel say be hard na mete so de am say be adwuma quality ne kwa enti ma ba because your cars in wo paint ya can ent che won sem kra na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but obo open car 1 year pepepe na car na yepasa e fa be boy na car bla for no so na masa ni ma won na yede etime ba but dem ka she nya me en me ye dwuma ye na ha no ye dwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se edwuma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no ba na aka na ebe obu akwa mtimi ne kan se o ka na 2 weeks ebi kura na be ya 1 week na na ewe na ma so se ba befa o ka edi no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bia ma na enye program ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de ebe enye spray ye o ka ebu a ka ebu abeba na o se bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cities and I say 2 cities aye paint no kwakoto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ya sa polish car no broni kan bi say was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin kudin dia ye de papa ovi na ye de car no kwakoshim no ovi be na de car no kwakoshim ye friend spring boot be na de car no kwakoshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia ya san fretas na wo machines no se fin bia metoka no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonko wa ha no enti ma nipa no bebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan so mo horse normally ana or the best say horse nti bi ansam no na nsisi so but it ye ni kasa ni pa any sabi evidence awa be yi wo ha nyina prior to say the oba be ne betimi na akora keto akora wa wo no ade wadi 4 years wa betimi aso prior mu apra I mean come on some bibi aso what is saying me say a tro no cha but ni nyina mu no ni ma ne die no kwasa mo access to them because sabi nyo ba nko na ewo yeah so won sure mo kura na emra kwan so yem famfa mra kwan so na mra ni ndi na won ontimi hwa ni ma no na onu so nya access like onya kwan no ontimi ni ma no because oba nko a wontimi enje enkura mfa say wo dia woni ni na edi adwuma no nti wo se onu so ehu ni ma bi nti media to media wo say all right o so hu ni ma but yem famra so se be obetimi ahwa mofra na ma oba tan no so ehu be han kakra metimi dia kan okay big mama my remember ho na Miriam the evangelist amen da refo ni atifu ase kata ndi aba ho ni akata asa basa mate me bo yes da refo ni atifu ase
minim se bia a che na mbeka bia ma wasa na woka ibo ohwene dada ye kwai ma me ne le wo mi se ya mi mate oh debiti o se mi ti aso se ye de telephone ya mi defend this oh en kwai wo de nye we ya ma ro de yesterday cheso be guru me oh eno wo de ye nko Ohemaa ono ne no ada wante ye nko no kure ni papa yi on kan no kure ba kokora hwe de bia me kan sebe ye nya nkola sa so obi kan no kure a okay o twan kontompa hwe na konta hwe de we okasa asem na wo kan wonim no kure so o kan no kure enti no papa yi sima wo kan nyina sister ne ka se de me de pa wo se wo mani nyini a o me ba behwe wo yeah onye na dwin se wo agye nkola na firu nsem o na ba ma wo timi twituo anase kan ko gina koku asese meku akumu de fa nkola nya no okay ye fa nkola nya no meku fo se adwempone wo de tirim wo nya nkola na obey na dwin se obe show girl no obetimi edi nkola no bone am ye dina to mo fa ho se empase watwetuo pan dia mo okay ye fa nkola nya no the way what tie no na maame no owo ho enti oba be pa na tie wale ase a onhia nkwanhia onni problem o ye ne kama o wa fa ne madwane wa bra o mo dam o mo bi ho hwa de ye o okay hwe ne nsema wo kan nyina ensisi so ana ha ho ne time no kwade ana misre no say ha ho na ho say be say meka bi o then oba no wose oba ne ekọ wensani wo de wo no monsada obia ne akoma ekura no ne se de wosi mimi se asam hye me ane mede kum de nya ne ne komenfa ho wo de no mimi de no obu ho so so wo be twie sam 90 girl no situation na wanamu no enti wonim se wo twabi na oto wa na wada ma de ache ono wa yi fela no enti e friend girl no no aka sa wo wunti ono monsa wuti ha se sia so wadom sa fi no kola brim enti na wonim sa wo de wo no monsa na wo so wo ya akola na wo no monsa na akofa na wale obu o kan se ma onwene ho obi na no ano aka enoma wo be yi ne hai enoma ko he fom no ma okay na wo de na wo se oba ni se wo de wo se enye wo de na wo yi ye no na wo mo yi hu yi wo hwe so yi de oyi boxer shorts enkola de enu oyi black ne me hu de pro black ne say ye t-shirts ena oyi t-shirt white be I say jersey o se enu yo no dia no de wo de wo se enye na senti ampa so oba no so de ko hye nkankan se mu won nkankan ma wo hwe normal we ye de ko afuom normal we nti prayer we even ye nua no people for ko mo ye nkuruma wo mo de prayer mo no eye no na sa na me say anwe wo mu no sa anwe wo nti ha no ye nyenden anwe wo ma akura na so ya to water ye hakwa bi ho akola bia odi agwo twene to ase but prayer no ho asem ne ho hia ho prayer no na ni baby okofa free ye I was saying ye ne dia na ne no de prayer na Ohemaa akola wo oria probably be the prayer we e na de prayer e na de prayer ya de prayer table ati wuche mu say na dwene na enye we wieka na bi adwene ne ye because wonnim nyansa wadwene ya no kura ni evangelist enematia no wa ya de pa ai de no ma oh yes ni pa ya de a wo sa ye na me bo ato me yam ko na ya de wo me mu ene wo yitu hobam ye edu me bi emfali nipa ade na wa ye na enye ne ka kire no astafo number mu wa ba ha betira ha betoto papa so se ebiri nita ei wo be so chere say pia wa ye home wa home obanyi nana ma ho no te yana no ada ho no me je as case na ye me case okay me focus ni me high tension no ko nana ma de tie ni nkwaso nya me hira pia said wa adwente sa na wa ho ofete on said that what amen do better obe wuntam amen nana ma she seven prediasa emema
but no can be same business assembly but that was so I say we see bomb running no yeah sounds Nana Himadi atiye sabio yewo ayi akola kwasia ni wakola nyansani okay yo pani kwasia sabi ni wo pani nyansani ene wo ba kwasia ni wo ba nyansani ni wo be makwasia ene be manyansani se oba kwa ware na wo ware be makwasia usu oh asempa na meka kire wo no obi makwasia ne ye bi tese be makwasia no ebi ne yemia be ma na de obeye no ha no oba no anya kwasia buru yi niema na obeye kwasia abotre tie abotre na mama nka se mi kire abotre na wo mu adabi o boy yire kwadu with such an niema say esese mu we mu prayer yire prayer ni ene na wo wonya be ma so we yire wa you say oba na prayer de prayer wo fie efia wo na tini want to be a man prayer only a man from wo mo mo yire no sa amra bi na hema me wale ye 3 months na mko mo fa ho se me jawade me yiri mu me na mo fa se tina se ni wie ya ye ko jawade mi didi ya me tene ho owie ya na se ofa yanko o se me ba owura bedroom o ba lokuta pan brazia bossa shoes na so fa ba yendo se mi si ujimi no mi si ya na ko jawade o to nani na me ko ni ofa na esi niam na no nkukuom esam ko horo sawoni nyansani nante a me kasi sei hwe busua pani obesi mu sei o fra hwe busua pani oh mama o de die o fra hwe busua pani woni abrantie we na mo kasa me boso won se wagu ani ma se papa we gu busua pani na ni ma so ma wo hu sai o pani ni nyansani sha abrantie no te na baya no pa enua no o se me ka tie wo busua pani se kutu no fo no ma fa na yere yo ba ho de 50 million want me o ba ko ma 30 cedis wisia ka cho so obaje ba oba be na oye ne ho ade obaje ne ma oba be na oye ne ho ade sabio min ka kwa chiri ukuo mi anya oba ho ade yenya ba obuo ti ma se enti ade ba to nse blokiat ni promise na ache no on pacho omra from ye ne abusuan nkasa na ye mfa nto ayi aduro so anoponfa na aduro ni bi na ye ma na adwini mra fie ansa na kosi se oba be ma no o bi sa na tangible and exclusive question okay wontini anya no no man to fosika na omde ma wo no emema bebre bu ma kwase a woni oba kobre ato asase ayafuo no man fa baje asase na ma usika new month new month from new month bachotie o mama usika o na hema wo bejina busue nanim aka tere no busia no obai oyere ne chafa wo say na man 5 million ade ne kwase abu say se ba man ni aba man sori a ebi so sori na man mo piafo ni anka be ya man a chenza ye bisa o say sika ni yesen o si mintumi ntudi kwase abu be ni at the same time oba wonya no ade woni na wo miensa wo say sisi oba no wo say etrete no oba be na dwenya adwuma sabe onko wale ni nia onko wale sabe mo fa tem ni na si woni fie ho no ni kutia wo miensa ya afuo na watumi asesa adwane amado anajo no ko adwane ya kire se watrete no prayer na ne meba sisi ate train meba mama 03220835818283 enra homa no haye kakranti ne pese enra homa no so ntem big mama meba hosia 03220835818283 Mr. Ofra ya menchie u TV no ena emha kasa no wa acha sima no eni tetere bia na yeko mame enfofrefo di kan na yenko hello mama good afternoon me da from pacho udi baby afrefi Midende Mohammed Mekase Stress and Jeff Jackson. Yanko. Ampa Ebra no nyade bia anoma we yina no ebia ni honma esani. Ye na ye wo yere wo mo but say ye fi say ukofo bi ba bet na wonche na se wa tete ni ya. Nyade bia bet na wonche. Ukazo omere po bet wan ka se Obama obaye na yakaya sade. Ye brand ye ni de anchaye. And don't you know you? Yeah, that's it. Young question, young Fabio. Hello. Hello, Ohemaa Benewaa. I got right. Ohemaa be back up. Oh, Piao.
Pastor saw Brani ama o crab so papa. Adodongwa. Me chia mu nyina ne big mama ne lady good white na me shram. And so far kasa se osofo pa. Yeah, Ohemaa nse mo ye wo Ghana no ye nyina ye nim se de mo susaya ma mo bonkuru. Pama na mo ye wo bese 4 years 3 years no kora no bonkuru no. Sa praye we kora no nkura mo bonkuru o de praye wo be pra se de wo bonkuru de be pra. Pama na se me no keka kire sa no he sa be ma wo Ohemaa sa abrochire ha wo ho. Ena nka be ma wo ne oba no ko mo titafo. Ena oye oba ne sa no oba na ba betra duma. Nka wonu aban no ye be ma oba na di ho no ko obetra duma. Ni aka kire ne say suame ma wonsi suame da wa oye close to adum enso bosumi bia enso wodi onne nkura ne sika bekọ akoma no ni tiri na ye oba Ohemaa sa ba ma we ho se mo ka sa asoma o kan ne se o nkura no makoa omonkonkodi no ho no ho dis no Ohemaa se mo ma sa de ba mu a ada nkura ne bekọ pe be ma we be sisa nkura de na kosiri mu a oba ne hu nkura ne biem esiro so mo kwa nkura no so mo cheso mabra bo nyina na asai Onti misramo oba bema no moma bema no fama no bema na me se bibi wona dwum Ohemaa nyame nhira mo wa na obi nso mra bi wa me da so mo bi yes ye da se and mra ba di no kra mo be dem ntem kra ma me mra e fom ha hello mba cho udi ba bi afrefi me ka che fam bi da ai me ke tu wa sa bi kwa sadun kwa okay patro no ma one so kakra ma me patro pi me pa chi me to asem no me bi I say, Papa no share, yellow no she riot fan. So, no, I can't say, oh, them money, Obama was now, you are 15 million years. And in that is on your banner, only upon the them money here, Obama, or already a clear canvas. But our lady, it was a one castle, if you are married to Italy. The young what here now a bit of force about the top one. I want to make any man who was near you. Not dancing here. The Eastern any sort of political people grand why and none that and money of them and money of them. Never go back to say one good at the end of the only ka maintaining ka kasa ni mu ye twitwi na mami fa we ntwa mo busia se no me nsa ebo no enwe ye wadom tv a na ye ne mo ebedi eye papa mu obraju medie ene uko ede bre mu eno no yesua de o ye boa apa asem na no ponsi bensu yesua de yankopon ya do kina Don't couldn't ya bopa hu simenum pepe ya for fidie no to Adom TV ne bra na ye ni dwuma no emomidi e de Ohemaa Benewaa from Ohemaa B bakope ebi ni baby a meje so edodo ye trem wo ha ko se no miensa e bebo apem ye toa e ya afafo dwubadie no so mensanfa ni a wodi ho hello Nana Ohemaa ha yeah Joe papa bacho wodi baby afrefi Yo, Papa Pacho it's you. Yo, Mr. Ayi awali for me. Omunya butre omoshe nkoda. Na ebase nkoda na kodi sa maame no ma nko papa no obede na nkola no hom se omo papa bi wo baby. Ti Mr. Omo asabe ye na ye ade ba ko ni America say. Me awu ti Mr. Omo omunya butre. Na many of us no onya bukana anya ba akufo na mba eye omodia na Mrs. Enso no sra no no so nya bukana anya oba nkwa na kwada ya ndia na anya papa nkwa na kwada ya ndia ye mi no dia mo si abukana busia no penifo mo tra senka na se mare ni be na se kan twen bomba die se no kwese te sa dia anya ki all right here that's it right mama fafu from hello yeah wadaroma ya na watwe nwa free radio no ho hello me da fun bacho wuti baby afrefi me kasa free jira yo papa yeti o e da ma se ni mo jima pa gbogbo
Baubano, I yes, no matter what I don't see. Yo, that's it. A problem for hello. Oh, Ohemaa B. Yes, me dofo. Mo jumo. Wadi na jo mi do do Ohemaa kokoben. Jo, ambata yanko. Kakra me kan say jo to la evangelist kan papa no onye macho awa wale mu. So no ni na de aba babam. Ntimi kan se bia o mma nkura ne mba wo nchen. Ne papa no ke metuma tu ni fose ma won kokko to say en fan kokko be sa ko ni ho be kire no ne mo nti ase se nkura ne makon ya o aponya se o mesra no mu en san ko en school no he o mu ne mo se twene tan se on ko mu nchen de ano de enti ase ntimi ye djuma sa nyanko kon ka mo ne djuma fa mo yo that's it pa ma mentwa esuo ko no hello. Good afternoon. Afternoon, me dofo pacho wuti baby afrefi. Your friend me Abigail make us office Africa. Baby yanko. Bema no wagu mani mu asepa last year me tie na me tie bia. Oba no na enye na sede ye but bema no onye bema also ba won. Now bema woni oba te play we. Nti ono ne ba ti transfer kase o fan plan bet me dia kra. I want to attend prayer where they are not so. Well, good many months, well, good little months, when you send a little open any months, or no open any more. Well, good any more, when you know, 120 years. I was one of them. We do more than the costly because of my mamma, let's say, Wale or Bana and Falanda. And you know, Falano, I almost our mamma. Eso be do me possible. Oba ni na chibie. Ida mo ase. Oh, yes, so that's say me family last caller. Hello. Good afternoon. Good afternoon, me dofo wudi baby afrefi. I can plan a meal ka se kunsu yo mpacho yeti o. We le kire iron fona ma ba ha ma jini se do ma jini ni na. Ba wo say azore wa to jini. We le jini. Nya botre misraw eh dama mara kira sa an kala ta ni na mun kodi ba ko fo so na ta dama mara kira sa ne obawo an kala ni na kodi ba ko fo ana zo re ku mistake so anya no ma bi ana jinni pa so de jinni e so ku ba ha wie no mo mo yin ko war mo ku mu ha na mo na war dia ya mo ta da mo ka kana ta da ya mo so anti Goro no enyo gasna yo chiri na o te di sinya ka pro. Yo, mate wadaro mayana ma friend mano kasa ma fra kasa no to mama me fache me. Ma me fa me last caller. Hello. 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 Ohemaa B. Yes, darling. Pacho wuti baby afrefi. Me pacho ye fe mi kofi boafu me kasa fi yiti. Yo bra kofi pacho yeti o. Me pacho me so ma drink akra ni se. Sebe ma no so ye silebuni. So no ni silema mamre. Odi se wonya oba na ho ade dia se ngwara ni nibo. It is a no person for an ban or dear, uncle or ban on 1 day. And son and colonel to me about Timadrin shell, Madame. So, brother, yes, so yet that's a cheer, a year Italy for you now. I was coming to be for behavior. 1 minute now, Kabi. Ohemaa na me ka se. Woti ha wa ye no court no. Okoshia judge oba bi obebo na suma nsa na obi na no. Okay. Eye takashi bi no hoye. Woti wono se onim kasa. Onim asam ka. Sana hu no. Me hu no sa. Da bi ototo papa so. Se Ohemaa se o ka asam ne se ye no koda. Esisi so.
Oni baby adefa. Woni baby adefa. Yeah. Ete say woni obi adi nkomo na nkomo ayira. Woni so ima nko anam ne ka asem we. Ente ye straight. But ototo pampas because we onkura no kure. Ente odu court wa emwa no. Ti mo onye takashi se me court. Okay. I see obekọ there. Ente apanyi 1 minute. Can say me program no. Me program about Sunday way, okay. After church. Okay. 4:00. The altar of worship. 4:00. Umra. Yenye Ewurade aye. Na yempagya Ewurade mani ye nkyere. Na na ma say me tasha African wear pa. Yeah. Big mama neton. Okay. Ona ya de mame. Okay. Bon fanche me. Okay. Yeah to. Me tuaka. Sa. Na de ya no pam me no. Oya ma soreba. Okay. Young lady bi opam ma ne mema ne manyina. Oh, okay. Wo anomanye mpatas ye. Ya fa me ma. Ya friend Nikitina. Nikitina. Yo. What's me chia no. Yeah. Enti nanaima. Ya minchira na ye nua ba ma no. Mesre ne se oba ne kan se o ma akola ne nyede. Ohunu. Oso be hu ba. Ne mu mesre ne se oba ne nwale. Omfa dwanto amra. Onko no ana. No onko twa. Ye be sesano. Odo ne yere. Na onso onima ware. Eyo omo di omo kokoso. E wale no. Aso for ba person oyo oba ne te say slave. Yeah. Sa ma ni bi no. Da ha gina ha. Let's say go to ho. Sa ma ni bi no. Ne mum ye tete na ni beba no so. All right. Okay. Lady 1 minute na you cry. From kakra. Sama no nya brante kran ko babu no sometimes enyo bi o ha nya dede bebre ne kiki ne ye de ka ensam abotre ye nti ye besre omumra fom abrante no wafom de ne nso ye hwe ne enka asem ne yie na yie nto yie na ne ba ne ma ne de mesre. Okay. I was so ohumofra no. Okay. Kan bi aso. Okay. Okay, me ba mama say no. Oh, Jabuti. Me say no. Ka wo be de ade. Oh, me program bi a me Reverend Mrs. Ameya. My 20 years. No more dey praises and worship. Enti nyame ya ma kwasi. Okay. Enti no. Nyame ya duma 26 years Sunday was su eboa. Okay. Yes, su eboa pastor. Joe. Enti no. 4:00 na program na start. Okay. Yo. For and now do I would have me show happy birthday. Yankopon will show na when you kese epa emfama me na adofobinum din abeka sa ewo ha Selina de oyemi Bremai Obefia Saloon and odi ni birthday and Sally me we show happy birthday. Yankopon won shiraw wonye okese na wonye free adomo na onfa wonko adomo birthday we say ye bedi ni ye nti de nso akire kra sa so na we ye miankasa me ma me dofo pa ya chese odom ye me so me do ni ye pa nyasem ketwa eye ma me Salome efia emeko mama enne eye birthday Vicentia se wabuache wo se yen kancho se odo pa me so me do pa ye we show happy birthday yankopon wo nhiraw na wonya okese yanko ABA Herbal Center doc atenase na yene no nkasa na enne no minim se obiye beko a different level na say obi koto adro wo mo ho na say de nipa ne sidi adro no wa dance ene said the doctor si wa botre na o che say wo fie ko tv shada fro bisa say na akosi say wo want to say unya no babia age ABA Herbal Center doc na what to say bibia you fine okay wadaroma yenkwe ABA Herbal Clinic ya ba ede ama wonti na ye wa ha asan se eni yade ya de boni ye papa de bia meka se wani duma wanhwe yi a okania na edum no umpuma na edum no anya de betimi ya bibia bie mu ye kwa unkobi ye banso a umbabi nti na ya meka trewo se wani ne sha ase se ebo wonka ya emfa ne se eye normal tutu anamom
ebra na bepie mo ABA Herbal Clinic na yintu eni yade na se enso mfimfiri on famenti eni na hyase se kekao wa hyase se wo posa wadi na hyase se prunsu na wo wafa ne normal na so we de enya hwe we na enyini na afei akoye yade kese no nti bra bepie mo ewo ABA Herbal Clinic ye beti ni nyina se enso ede amount kwada so adwena se market na chipe na yebutu kwada so adwena se market na chipe na yebutu doma hinkro nso de ye ben apia kubi coastal no Tuesday market ho obehu yen ewo ho no ma doma hinkro apia kubi coastal Tuesday market ho no ma obehu yen ho sisi amana okase ade ahafogo so branch nso ye adwuma ukwada ne awade bia ya afogo so Genesis from Promises ho no ma Kumasi ne doma branch ne de American akase ye adwuma aye 24/7 ye adwuma ewo no mintimumba na chese yensa wo yade mesara wo se wani yade ne glaucoma yade ne hawa bra bepie mo ABA Herbal Clinic mesesa de glaucoma tia na glaucoma hinta abepie wani ne so na edumani no ena na amanfo bebre omutimi de kohye honhom bi ya befu bi na ye me na no mami bi at the age of 45 glaucoma edumani osi onti ase enye ne de ne so ba bejara sa da bi oba behwe se bibi ta ekira honhom bi ta ekira ene yesi we enye honhom asem yade ne ba ya che at the one and be 15 to 20 years enti afi o se me wo preko peda krope me pie freedom man of power me koda mani kama ahimache kwa me sorry bompaye kama menini kama anopa me pie ya mani na dum medwen wa mente ase believe say we dey ya attacks bi na yesi we enya attack bi enya honhom asem at the one and ache afi ntini no emu aye mere enti wo pie ya na dum ene no ya na me kire say ye de eduro ba be kan wene no ye de eduro ni kan wankasa be hu nsesan ye no ampanso be ye 1 month ni aye de eduro kan eni na sha ase say ebi e mo no kra no na ye say sadia ne de wo ba na woni ma no wenya abotre ne ya kire mu emfa nkose nti ne ye say ABA Herbal emfa nse utrim say yade ne honhom yade eni yade se de yetie no wanhwe ye nti ne ye say ni bu a ekwan yefa ekotrim yade ne wo treni mu enti say treni mu de no treni hu nto ne ya enya de wani ne nso ho beto mesoro gi ya number sana fra 0541 565199 0541 565199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 nani ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo sanso na odi ne cataract etena meka wasemu etade ehya ase a wobehu esanse se APA wani ni man symptom ba ko a very common pa so bonso ohwade na ya ofita ase de ebo esi no enti nipa bebere se munya experiences ade o se mani so ne hyase se me kanta ya me wisibisi afa eduru bebi ase de ebo esi no etimi kofa saade no enso edeba bra bepie mo ABA Herbal Clinic o se na ye surgery ani ye surgery de etie ne se your subcapsular cataract no man no bon say ye di free ni but wo training mu nti no bon say wo ma na asen aba ABA Herbal Clinic ye nya wo surgery bia ye nya wo operation bia ye ma hwe se fa so wani no so ye ma hwehwe ni wa me say ye ndubana ni amba nkohini ni abena ya yam ne te say du sam ye de ma o de kwa kofa aduane na adi ebeko training makwa emu adwuma na ne de ewo mu bia no na afi ye de nsuo ni mfene apie na wa hoto na ohwehwe no onsan so etumi aka enti bra na ebepie mu ewo ABA Herbal Clinic na yentu wani yade asekra enso enfan free wonom afi se utie me na so wo diabetes yade o pressure hypertension yade o stroke yade me ensan we de bia ya me body nka kere wo se ebe nya ono nkwan na mode ni yade ba enti na so wama wadwene ankoso ntam se me diabetes na kofa meni yade de baaya o de niam begugu eni ne so obeye ni eduro bebre ne mum na ahoto ne maaye de eduro na no wode ne kwae beba na me kire wo seti diabetes na kofa baaye enti yenka diabetes na nya de ni yade ne beko enti agi yaka diabetes no yenya ka diabetes ne pe eni yade ne nso de obetitu obedwane afri ni pedwane nkro obedwane afri trenim kra na okọ esanse de kofa na baaye ko enti wo ka wugi diabetes ne na wo ken yade na very simple kra bra na be pmo ABA Herbal Clinic na yentu wani yade asekra yenso mfimfiri no ya numbers ni na agina frɛ 0541 56
5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 nani ebi herbal clinic stroke so na hawa stroke crowd ya de bia me kan say do mamam for bebre any stroke amount bebre nipa bebre omenya stroke ache omode atena dem ache nyina obekọ no many wo problem dia ne dia nani ne wa ahoden kakra no o nse de kure hu ade papa na mum dia ni eni ahoden papa no eni na dum kra eye stroke ya de eye ntini mu ya de me say I say the electrician na ba no wa be wire ofie no cables ni nyina connected into we click switch no dan wa na light na so ukochi mu ya na fan na so sa pepepe na ni pedua na tie enti ntini ni nyina connected enti say ntini no ba ko to chima bebi enam bia mu beto chima enti na stroke jojo wo fan ojojo wo nsa jojo wo nan usisi enti bo nso wuti obi wono mani titimi dwa ne sa meserawo tutimrika ye ntu stroke na se a ene yade na nya ade abekọ enti ye tu stroke na se na afi ene yade na so yaka no na wa hoto no ubenya kwada so adwe na se market ne chipe na ye butu kwada so adwe na se market ne chipe na ye butu bra so for tat na adwe manya asem ketwa obo adwuma enti brabe piemu enso wo ABA Herbal Clinic na ye ntu weni yade asekra enso emfimfiri wono mo sa na se wo tie mi ama men kan choro se ade a ABA Herbal Clinic yenye clinic yenye pharmacy ana yenye drugstore nti de bia yo bi dia hye ni teremu se o meba mo fe dro ni bi ma ni mi o mesra de bi yenye ne sabra na yen diagnose ye hu yade na ha wo no ye de dro kan ye nim dia ye de kan oti ba bi na for so de ne glaucoma o de ne open angle o de ne angle closure o de ne de wen unnim nti aje wa ba be pie mo obi ABA Herbal Clinic na fi ye tu eni yade asakra de free o manpower na ye adwuma brabeje o de emema no o de ne erectile dysfunction na da o koju top o de ne nso premature ejaculation the boss one we je mu a ABA Herbal Clinic and make am so de ma brabe pie mo na so ye man so infections ahodo no ye tu ni nyina se de ma ye ma de kwakofra wo na de mema ne de no de ma o de kwakofra ko bensu ma ne de ne nso de kwakofra wo ti se o de ne candidates as syphilis gonorrhea ni nyina de be pie mo no ma and so ye betu ase enso eve amam sanso na o to ase ntina sha ase se atwetwe wa mesra obra be pie mu ma ni nyina ye de ni nyina ye pure herbs se eye nwia ne ye de ma wa ye ma nwia bankasa akwa akonoa powder ye be kire o de be ti o de be fra aduane o de be fra aduane ye bibia ye 100% natural to Mika. The numbers in the fre 0541 56 51 99 0541 56 51 99 and that's 0531 780 651 0531 780 651 ABA Herbal ni ajo so senya mensa wo nyame ensa wo mayare se nyina fie ene ho abusua abi ya dri akadwatonde no kakra bi ho ya etwa se yeti free mu ansa na ya so kwa na ne ye ka kire wo nyina ne se wo fa phone no a na wa follow ye e social media handles ne nyina so timanum ebo epa eye ewia donko pepepa na kire se yetna ase eno odu TikTok na obo eye Ohemaa Benewaa ehon so chese wode nse misa bia pese obisa e de fa ye hu bia na ehon so bibia e de da ho betimi follow so ewo ho sanso na TikTok no a Nhyira 104.5 FM YouTube no Nhyira TV wode social media no so be dia no obo Nhyira 104.5 FM obehu yen na opese follow me nso a obo Ohemaa Benewaa nso a ehon so obetimi edimechi kama pa akoso ya aka ne ma no kakra bi enti ton free hoy na yenyen so abusua niama no de akadwatonde no na mede ebo wo no ebia na de dikan no wantimi ante wo de wo ma de aka kire de eye denara ki aneke wo. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process?
Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursion Ready and for an tours. adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, enjoy our tourism. And I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one cassanasa. Losing the layman capsules. A mouse is in go to Juma yet ding. No bread you must saw with shankasanga. No, near. So, Lawson Locke, Mr. And let's see you. Pepsodent is aware that globally, 1 in 2 children suffer from cavities. That's why by giving her Pepsodent, you're not only protecting her teeth, but also helping her grow up and thrive at every stage of her life with a healthy and confident smile, so she can succeed and achieve all of her dreams. Because every smile matters. The framing master Amwa, Naso Framwa. The Frahanamo Amwa with mobile service enterprise. A Juma Yena Hana is spray car, airbody waste, a spray car. A inside landing, kama. Okabi will hani spray car, a kama pa, Yajuma Basa. Yajuma, Senior Juma Master Honomo. 7 years. We are me pon me hono. We adwuma no large salary ho asaf market. Ona na me adwuma no. Nyame adwuma ho de na ye bo ntabo na na ye de adwuma no. Ti nyame adwuma we are seeing near mesesa no. That one ebe we are seeing na no. Na what ye nya machine be friend woven. Ye di bi so ba hanti nyame adwuma ya treshim e wapem so ya. Ye adwuma no ha wo de cars mako 100 kwa ba. When your baby this, you get kama pa. Me we school no. Na me school an kameko. But that am na fie e more thing. Ti na me na madom so ma me ofa kopi amona no. Ana o me dem beto adwuma mu am bi sua adwuma no. Me sua adwuma no so wie no. Wanye maburo. O beto afidie ma bi bi shop no yede e de ma me. Ti adwuma na na me kura mu a wasaf market. Ne nyame aduma e ti ma ba be adwuma kakakasi. Me started adwuma no de me pon me hono me pon mo master on 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adom me nya ba bia ko bom pa ye ma me started adwuma no ti me started adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame adom a ti me sabe bie company we kesese ti nya se ahase na ti me ko yesi. Machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe pa ne de yen sanko an na twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulu ayi no enti sisi a no gu 4+1 no na se what must and the car enti bi bia dry not ma aja ko she ovi no aye. Challenges your woman say, on say, a dear beer over has a beer, no fun easy. The premier na KTI and Kwana na Ovi. As in 1999, seconds as you be were do. As an Nipa Mark be baby, and to name many dear Cassie say, the same quabble to the or Koya Jumano, na committee me better machine be. But me try, me try best 5 times, me nyabisa.
na awurade adom mpaebɔ na awurade nyansɛm no nimdie mu obi kwa ma me a ene metime nya machine a me ankasa me hu se metime de yɛ adwuma ma adwuma no yɛ sɛ ne na mepɛ no ankasa no yɛ machine so yɛwisi no kromia no the whole machine bi no ɛto yɛ machine we yɛ quality machine a kyɛ sɛ wo de ka awura mu na wo supra bia yɛ kama be you ka be pie no because he yɛ flabo che na yɛ bai I want say adwuma bia wɔ ne nan so customers ni du oba wo se me de me penisi a sire ni mu adwuma no yɛ wɔ niam papa yɛ de adwuma no pinti papa ho yɛ first class and yɛ second class into which sire ni mu other ones na aka na de meka to se no de minti menye into me show ma hu se car we pinti se ni beti ma yɛ de aye into me work machine no kura na me feel se be hard na mete so aye de am say be adwuma quality na kwa etima ba because your car sin bo wo pinti a car na entima nche won sem kura na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but wo bo pinti car 1 year pepepe na car na yebasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma wo na yede etimi ba but dem ka she nyame enum nyam yadwuma ye na ha no yadwuma ona de car no kwa ye betima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time se car no 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready 1 month 1 month no obeba na aka na ye obu akwa mtimi ne kan se o car na 2 weeks e bi kura na bia 1 week na na ye bi na ma for se bla be fa o car e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma obi ama na ye nye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray your cable a cable abeba na so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis aye paint no kwakoto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin ko bi aye de aba ovi na ye de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia meto car no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma ni pan bebebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etimi ye de eboa ye kura na ye sprayer no opani se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia me je wo se 10,000 na me spray car ni wie na me yi car ni pie na me hu fort wo ho a me sa sande car na ye no foforo asa mama ka ewura ye de aba because I say obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se wo ye professor bia no I was say adwuma na wo ye no emu obi meche wo say aha anyi na se ha yisi wo say wo quality wo na nipa ne be fa car na nipa ne ba no na ni jika no ma me so makoma eto me yem me so me ni jipa wo say adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekɔ ne se omuni abotre ne twen a ye di adwuma so the gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene mekwa kwotena wo vi mu no me prepare makwa kwotena wo vi mu no ato paint bia no de aye adwuma enti e mo ama ni pa bebe we hye o ka no bu se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye